kat finjak mo kayo na hindi should be lap na lang kala na siya ini na proilan met na kayo along mo emergency state of emergency federal government approved tari my sankasho which is a very good thing and mashallah kadan ni ngale me kauli chun pen to ko ma mo lele na piualap ma bangay to kaya nga dalik na dash mam da piualap ngedel sosya ta ko dalut ki sugonan nek okay dadagam da daw siya kaya good well pamanap dito ngavlonat pela na shum first met global lapisia kan now matlas ko siya pain kom show luman God bless you show luman kad kulo kaksakin God ke kadin wi met na kay walas ko siya kaksakin God ke pelching si bau daga kadin daga aksha fila week nga ke moditi si ma daga ke meton koslong lakos na gaton lakos gospel al meto saptamon kors foslong lakos na gaton lakos akalimyo papa ikaringen mainino lush papa ikaringen mainino lush the father cares for our needs na svel lap si ma week na fon si ma uskat me na ke me maliti ke mantine ke miseng pa our heavenly father papa ta marshin ka shaw leisin aklu bange we ka aklu ke uniche me tanga bange uniche me ta si bakalmani our father and the holy scripture God large emas moslamadal bange uniche me ta Victoria got from Gasland God fallen again me she fashing our God and all the scripture got from kuncham singalia for stolen for she costing singal dolu we do tomote tolu for singal singal me got hack the na paela source land managa what the gas mol land God magain if you got ke the God got some like a gas land na got the na ke we got to singal from kun papa in kashaw ele ta in the large pocket the kali ke she fashion ke line machine papa ikaringen me in the large na if you got clean again she fair ke which relationship na ke unit chinge na ke ko to si maka truan na ke fashion week lu lang na fakmo me enduring beliefs of the church la lal fungi ko on church pak me long ke December January February na unity me da pange December kadak sa fila pai ta kong arang ata ko mta ke me kita ki ma ka ta na riti leni ka ta na mching ata ko ke foston ngula ko sngan ke mai nge nikos nan kala ke lutu ta lutu fa nan kala ke mala makulu kin len fal na ke len siya ke mai nge nikos nan kala ke lutu ta lutu fa nan kala ke mala makulu in len fal na ke len siya take therefore no thought for the morrow. For the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Sufficient unto the day is the evil thereof. Pangan si lalap ke koto, na ke unit, na ke week, na ke launching a week, golden text, ke week sing. Nakadata ka sipa na usi mana ke proy lasha kat likia mangan inan ke proy lasha we ko was long update matagal tamnil me triskal inan pe ke proy lo was an ke shonot marsh mama effect Washington State yok na ipsingan na ke oye mga minchi batagal na ke
me mai na ka dinas king na mit ko sayang ngai tram ke iplan church magat igatan na church kasi nali kalam gala pia church kumeta of gala church na pa ishi pa church na church compromise of believers wet na kayo mo for law the living ila chisel the misha molia compose get Jews or Gentiles para la body of Christ tamna le la kalamela mystery shebang all prophets in the Old Testament daltin na liya mas maitak yang nasil siya Saul la character of Damascus then she persecuted church Damascus in Kalye chisel si nasil in Neko out of Damascus out of the city itak yang kalam singa nasil God will intervene through Jesus Christ kasi ben langkalang back of the yokla chafla eklainel Saul nagapol len tagaus gospel singa nasil sins or it masapta luo kaya or it masapta singal tolu taga polil taga kaya kata church issues taga or it masapta luo ma chisel sogak som tukun na nagatingon nan gat patati na sin met saplangan na shat nangon siya patash kang kijen siya pa kashat nangon siya paus ka tingin na pia mark myra la kating kalam gala pia church na pa ay yokshube kan kalam gala na kay wakatin tala mekan men issues taga ngon siya ma chisya sila kan na siya Nicodemus kaya son sapta tolu fos tolu na kel megwash nake oya si mataga samsam kinya nake siya kunokon makatara ke me son sapta ako siya kat papat marsing ka siya il shuk met alu ke paye alu na sil ke paye na oya si ngan magana taga ke son sapta ako fosnong lakos kat ngon si pangara ka din na alu na sil ke ngon na paye that is the only way to do that in ngon ka din na kanin shusta ke ngon ka din na inar me born again, regeneration, doctrines of regeneration, be born again of God Holy Spirit. Ina nash sikle. Na mga kat kalwin pang yok sabayan masing. When kam dasano to kalan lame. The only way we can be raptured out of here to meet the Lord in the cloud, in the sky, is be born again, regenerated by God the Holy Spirit. Ina nash sustashingin. Na even why ni shusta siya ba kat mo eternal damnation siya matagal kaya saptal ko ko me Rome saptal ko first long tolu misha siya kluwa wages of sin is death nakadata ka na mashi mai taga sampram kinya ke me ton ko first long lagot ni ke ton ng lagot ni pa taga may sang si sampram kinya pe kaya me From Kenya, Pahpah sang wo. The Father gives perfect gifts. Kalor magin was na. Ekaya. God, Father gives perfect gifts. Perfect gifts yung taga na. Actually, na Genesis 3:15. Ako kinataga. When pangan may sang si may rushe na si kum moon mapatpat. Operating mode singa patago fully man fully God fully man kasa iklalaman meta in som na finchak sina at som dia na papa na pakoten singa kati papa na Inkusrao pakoten akum layout unit singa ekaya sibelen meta na week tari ka from Kaslan God week nge ka from kun me Pahpah the Inkusrao lutu week to do Christ our Savior following aksafila tisang patana kat the Holy Spirit na having got litak singan na triune God our Father is a triune God our God sifan na lamatolu Pahpah wenangan Pahpah bagat liti week na phone singa litu kat wen following kat the Holy Spirit kadin ni baseline si may in usye kadineta tapat ka met ke relationship met kaslan God nagegat liya na kaslan God alya yok super kadin taga liya me kachilar nge me elong siya na kadinan si bata ka usye siya su tesalong ya saptan megor
fostong dolu hakalam yang gatlan misle len shifenak matalye kowos in mana kayo karangan ng nganuwos nan kawos munuwos no phone tayo wangin mata kelim nar Jesus Christ eldako kat kapasin na ke mas matagat ike luto mo de tolu foshingalon kors na ke singali kors na Bible na kayo utaka kengan lan God Ashibain luti in kai in axiosye inakata yeshwos la shin met the metlan God in shwosna ako la fall na ke rep mo na kayo ingat mata ke mangan kadata kadana sham sukoy me da ga kalim me blessed are those blessed the man that does not walk in the counsel of the ungodly, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seats of scoffers, but his delight is in the law of the Lord. And on his law he meditated day and night. Sikinan ka masingan, kaslan God, kat mata ke, kat meditate on the law of the Lord day and night. He is like a tree planted by rivers of water that brought its fruit in its season. Its leaves shall never wither. Its leaves shall never wither, and whatever he does, he prosper. Pangam makiaslan gade ushe. Mona fashe. Tagata isla non kaloske fosse mari di geshetes no saptan mego soslong tolungan na furnishing tolu by taklage lom nuk temple kat pa temple mishenge according to 1 Corinthians chapter tolu fosingal on course ngalit course itakla furnishing tolungan. In other words, the way imagine stuff me conscience large. The way we reason, memory, affection large, kades taliki furnishing tolungan. Section aklo siya pa itak soul. Soul large itak. O pata takata na in the tabernacle, temple la, furnishing tolu takake section aklo siya. Papak mang holy place siya, holy of holy siya. Te point preach candlestick it korsa we may altar of incense and the activity may kadin consciously aware ka malan God kadin imagine malan God itakla when fortune colluded corrupted na kadasi pa nakalwen yokshupian ma kastan God kadin matake in me is like a tree planted by the rivers of water. Kat nakaiwa. In fact, wo si nakemula sa kastan kat pa si mga min katagame meditate day and night. We meditate in the word of God. Kat tena meditate. If in kataga meditate kaya kat meditate na kaya masima wangan tena utaka kaya ngan God. That is where we need to really distinguish lang mata siya na kaya lang sa siya nga kating kalam kaya mole masimeta. Inspire. All scripture is given by inspiration of God. Mas makatash kaya nga nga. Wang na consequences siya pataga reflect mo la sa misingin. Wait ko siya na manas. Kada si bepangon mo na kayo wakipel siya. Nakiproy siya nga. Kadin pang na singkat kata ni kesta kadin takan na kaya mapayalal. Metigipat. Mas nga pa yoksubay medingin na. And ko siya, di kan move forward na ni kaya correct yan. Mas nga, flokan kat min na kimalan kata. Ingin. Kaya yun na proylo man. Kaya yun na proylan man na kayo.
Wangan mayok sipe, di ki masing. Katin flot na kya gospel, kas mo lan ka. Na laying si makador makiningin ang it's not inspired. Mandalish la. Man na shell. We're not counting Jehovah itak lebeke. Arpe passage may itak langan jingaliki. Narakat lita na made parela. Driven by people doing and not inspire kyangan God. Now I think long term drama, we've been putting this out for the last couple days. I mean 5 days in a row. Katakan namang men masing ay kyak na shares kada inan from no dia na sin may in project in masing in pel na kay from now until someone step up and say okay. Kadaro na project large liti sing ay fashion na. Neken na arch mo step up. Mo pay inakan flop na kaya. Laying matter siya, pwapal matter nato siya, and at the same time, kada ito garela project sa akin correct yamang. Pwedeng na, take that off the shelf. She'd been a warning yung na kayo mo. If in our pastor siya, tikin siya or makin laying sa siya ngay, and kum litiwe, kum sumlong litiwe, and kum kang liki nga na, and siya nga. Sumliki. When wangan mauto ko kikas ngon mistake siya parik lang na parang from kin solution siya kaya siyem sapta siya lead course siyem sapta to liu for siya lead course siya lal ko siya kalam me solution siya pa me pa Jesus Christ el napnas na kimagluk tafong nelash mana kayo wakatarang pang may sang perfect siya ma na kayo wain ni na impel na kayo intakal na kayo proy lash example la papasin machine garangel akayamit manas. Kat faklal bakotin el shuk met alu. Pwede. Paano nga oya si may nagaling kalam kala? El places, el should be forgive. El place and forgive. Na para, John 3:16 daga inan keper proy large katin na malkan na la, el lang si fella. He gave his son as a gift. May sang si. In molela makuluklan fell. Nakatali a very big problem siya ma identify kike kosa online ministry lo so. Kat nga siya mat nakawan proy na fin mat ko nga siya na tu ko ma wang tafong le. That is where we need to keep continue going against the false teaching. Matlas ko siya We're calling everyone attention to this. Like a boy. Good boy. Dapat kalau shui kaksekin kom ke, kom si bay gesta belchi laska din daga na room. Kataga si back knowledge kom ke belchi ngay dala wangin kat wana kom kat mo si van lash. Katla Lebram, Katla Lishik, Katla Shikup, Katlan Metnagawa. Kat mo Jifan na Masham Sham. Manakawan Kashaw, a fella came to their existence. Kaslo mo come from the Managawa form according to your will, precisely according to Kenalom. Managawa Morana. Kailan ako ang course, kumrala mas special na sumimit. The epics of recreation. Pamoy ito. Wana kalmi kikasmolom from the toss of the crown, come form a man, and through the nostrils you breathe the breath of life. Orgat kikaksakin kom, kat papa kipelsinga. Ke momong magat sibais, mol magat plakin kipelsinga. Matako yurumme. Compass source of life. Without you, there's no life. Kat kyo shoot chlorine na kayo na siyong gebelching. Simpa kakshaking kom, medala kumikes la belching na sinmat ko siya, intaga proy na siyong kakshaking kom, and simpa kafe malap to kun, alew,
actuasigat na ke oye pailom magain wena sim na ke luto mo de tolu for singalon gosingalit kos hakalam wa balon na kayewo utaga ke ngon man god e archibeng luti in kai in actuasi en akataya swas was na sin met the metlan god in swas na e akula fall na ke or mawon na kayo kapagat somligi or mawolom tagat pro lalay fing na amkat lang kalang pakutin lang sikawulom we got in bel na kayo according to your script kas molom belching got pang na manas flocking got ke belching flocking got in the galila kas molom magay na pakain akatayla shakatche komo me lang lomo me desire lomo katli ke kas molom get the lalal bijadana kung mateng kung molila kung siya ke siya fan na sum na ke like a fire singa kung ke molila met na ke wafel aragat katsikin kung ke belching talagat fototul lagat sum di ki mapayelo mo kung siya belchila singin kadin taga kaksakin kung pang na sum na manak afresh yes met na ke wakusha kadin flot na ke mapayelo kapag umagay na pakanakshwashika. Why na polil shim? Fintrak na ke mo katlan mishle len shifena akmatalye. Met na kayo in mana kayo. Kumakain. Why na son singalit ko shakalim. Kaslong magananak matalikat. Sanctify them with your truth. Your word is your truth. Kaslong mapay shiwas. Walang napay matafang leke. Genesis na Revelation manakatlitiga Victoria. Takay nakatayla siya papasing. Tutu katatakal na kaya God, Son, and God the Holy Spirit following. Katindi lang kalang lom na shish. Nakat sumnigi ko mo amtaga pinaikas. Kaya ko sa online ministry katindi masiwas lom. Kadin follow na kaingin. Baba na manas long broilers. But true kaksakin kumke ne oing blessings after blessings could continue to receive daily. Nage kat kulang malap ke siya ulas talik natas. Kat kulang malap na simbab. Kat kulang malap ke molin ka las kay siya. Kat kulang malap ke our financial fitness pe. Kat kulang na ke monas en matalas. O yan na kayo mo mesya na siya kinamnas. Kadin steward yung according to your will. Tamana ka water at maguna in focus na ke. All glory to you. Agadin desang for ourselves. Service agadin sang na ke tokosyalan God. Building tokosyalan God fin fellowship. Agad true kaksakin kum ke blessings na kayo magadis in mold sing. Kadin flow na. Wana chisya lakal na sang malal chisya. Sang malan God. Kat kulo malap papa. Agad taga ke belching a broy ke mit clash. Mday ke mit call. Ingin na ke large ke church. A government large. Bang na yok chimay na taga na shish. We believers large ke show na ke walash ko siya. Ne papa. May kek na siya. Orator silan mit ko siya. Tamlid. Triskal. Then taga alle structure ya gading kalam ke malan ka ato. Through God the Holy Spirit. Lagat sumnigi mapayesing. We are in a apostate state siya magadash kaya nga we fall away from the truth.
Nagat proy edala keshben pak ng yok lom kum aki ya kepel lom precisely precision lom na ke in the arch ma bang bang kusarlan ministry inakay aksi wasi ka dingena metigi patle wana umikas na siya ni akalan mo ako lang nagkatagalan lame ni met patle one in summary statements of suko taga ingena finan ko siya na sin met ko siya in kalam ni ke fishing ka mission statement siya may takyan na sila oratory siya aragat proy kaksakin kong baba kat proy ke siya ulalape time kaya la yok nagatik na laluso that maintain unity ke baptism je ma umushe ke nganlo inkarangin be akay gat kay siya yok tingin na kaya wana ke mashi matagalim manak langan siya na liye ke maula ko ke kay lal akalam ya kitni lala makulukle lataga alle kalam na te el o kom bamukuy agat alle shu kaksakin kong baba la arsh ipsishik siya na simmet ko siya din nila katil siya na wikat argat pang na kayo kat pangon mat klas na kayo wakipel siya inesmak na kaya ikek lang kalim siya ba na arsh yoros niya agat din taka na kaya inge na mitigipat man na kayo makataro hindi taka kaya program ka akwaklan maid o hindi taka inspire pagkat the Holy Spirit kat proy kaya mat klas na kayo but last na kayo mo take manas lalos inchi pa na liye may kek na sin tamlay si wiyas oratory lang met ko siya la yurum wangan maupe wangan na pa maupe yurum papa with you everything is possible kadingat lalila kung sham na kaya small lum daga create managawain ka siya afel kung mong yang nage dust kat ash mishengi kashibin miracle kishbin ko. Na si bakes makinyikat mat nakawak siya ke belching la. Mat lalal funya kat tu ko ke may taking na sin mat sap. Siya ko sin ngonlom akalam mo ko nakawan ka siya fel. Utakan na siya. Why na siya lakal niya. So therefore go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything I have commanded you, and be lo, I'm with you to the very end of age. Pahpah, na manas. Asma kunashi na o yashing katliya na. Inkayang kalansa po, som na nage self-service mo kayo. Taafong lahil yan ang lapsi pa kadash kayo. Flogging God nage o yashi may kak na siya orator isolation. Matagal ke kasmolnom in the presence and leadership ke kat the Holy Spirit. Agat proy na manas wikat, place gati kading kalam ke la mesi sham kunya ng. Lagum totality lum na ke profession na ke created order lum. Kung di ke fin fella singa kung makarang na kaya gat kading kalam gela. Kung di ke may the fin fella singa you will provide the needs. Finality lang need lang human being siya pa. In siya ba'y shoots na kaya ngam ng God. At pang na siyang gabal siya nga kaksakin gom kaya wala na lom. Kala na lom. At true kaksakin gom proy kaya man na kayo. Tepel, malgan nila. Matlas na kayo. Especially in the Washington State. Mamta kaya flood siya makalim kaya linigarsum na nam siya nila. Mga tagapen akayagat. When in flogging God, warning God, lakat na in control, kung magana in control, masih fun na pagkadinta ka na room kepel sing issues na kaya ng God. Namanas, we church members locally, universally, around the globe, kadin being sanctified and persevere kepel sing, remain as Christian, proclaim gospel law. Crucifixion, death, burial, resurrection, and ascension of Jesus Christ, who is sitting at the right hand of God Father. God pray kay Nel, Jesus, yamat lang ular. God pray, amen. Amen.
Right? Kulang malap kaya prolan man nagay wangin ang kada flock general. Tres and the go. Tafula kishin provision nike from nike then the go bedige context literary context historical literary context nike metal subtown course. Nga the go first ngulakos nike tun ngulakos. After that is gonna that she been the go rela punchline nike. What you teaching? Orator, Triskel check. Yung malap. Malap, kaksigin God. Naging na message si Kiyaki, screen di ko, nagula na social. Finko, kalpa, wala nga na. Well, on week home, damlel, na Mr. Lipanin ka nakalin with wears matakong Katlan mistelan si Fena akmadalye ko boss. In manakewa, karanganang manuwos, and nangawos, manuwos, na fon da inwangan mata. Ilim Lord Jesus Christ ildaka. Pangan, si testonika, limikaswas, longol dolo ki Bible metal, ki kaskusaya. Papapal si makat urik magun, rit kaya, inspire, napay ki, mamul si pangan. An we go sinakilin, but si we are snge, damalipan ki, ikasala ki sham, o ebe nagi price si ma we nanaklasan ki maswas pailan gata. An nagyakalim ki, tagaluman, damdalos, amen. Tiginis yuli, amen. Na fin, damdalin mit bange, tuwa ben assume, kulamalap ki asluman. We ben with we are snakilin, tagape, Washington wala damdal ros nga finne kostip sila ki price sila damdal liban nga la sunod Western Washington el declare na ki mama sikyak nga lapaklan in vela kapag pangay siya makataga ni Ben Proiges kawa nakilin kong be damdal Kenya from Georgia ka Columbus Georgia fin by Damlel Namdalis Pange from San Diego, San Francisco, and Bain Gom Ospe. Area, San Francisco. Area, okay. Those yung Thompson, kulo. Right, global lab ki Ashpelowosan. Nanganakilin kong petam dahil Lisiana, global lab ki Ashlombe. In wigat permisinge, wikum yang dam dahil shre, pangakatamit wiashpe. May finne forget mo masikyak nga ko usyak pa na dako. Pat kale siyam yung alalkos. No malap ki siyam sugungan. Ki stanza sugungan. Kadinoon kaksigin kaat ke. Tamla Lambert Jackson duwa. Tignis mira perni. Wipe fakimen ki siyam lumngan. Tamla lipan. El ki pray lom. Ang lok na siya perni. Kulo. Well, bangan lang si bangan na Tikin champ, tikin makil, di wapan assume ki. Takaloman, we got young. Tikin. Kilen missing ya. We are chef lama tagonge, damdal full from Lanai. Si sakin ka takaloman, and we got young kildusingi. Ke, damlilipan il takay, kesa sham lal missing ya. Sham ke Pahpah tamashin Inkusrao. Kata ka sham kun. Naki buklal nila kikata akatayalash sumlala. Tena ikekla na sil church age singe. Mystery siya tena itekyang na sil. Napaitekyang na sil Saul siya pakat dama Paul. Narakataka siyaman na kila ashkainin metolu bandashman niya kipay pala. Siya pakat siya na si saptas nga lupa pa April ka nagipit siya. Nakadito kaya naki may tagay wa mati may choose ngayon pampang may Gentiles siya matawag time of Gentiles singa ki pesima temple Jerusalem ka Nebuchadnezzar Nabusaratin madaka singalian Jerusalem ka Juda nangako mas kipit siya singa kanin may tolo may choose may pekin na may church na may tigas ngayas ni kaya na safla, dakalan lay may dako.
Narang akong ba church, ashke church age singe. Ke damla liban el daka ke week singe ay ke down trupon fact singe enduring beliefs of the church. Na pata ka kasin ko na diusan ngen. Na el daka kalemiela kataka in samsam kin la masing akom tu fe ba kastan gata. Na pata kam ke week nge Victoria kastan gat week nge papa masing kasao. Weekly do ay daka samsam kin na ke Christ the Savior singe. Na week fakyang doon pa nagingan madal singe. Amali panel or a study lala. Nel focus ke conversation sila Nicodemus. E oye pe lame Jesus. Ke John saptatolo. Na may kek na siya pray lala. Pa in connect na pa ila. Mena pa conversation siya entail. Na pa elda kain akalemye. We back option ke siya testo ni kalimikos tungol tolo. Conversation siya pa. Siya sin ma we sasla ke masap nge. Siya sin member ke Senatrin nge pa Nicodemus. Ko siya ta ke maluto siya nge. E siya sin lem la Amerika na ra. In wilyak ng dokshay lash. Kinan ka ke. Eleta kay wake masap. Nga kumpe kat sumwialu. Kat recite masap. Dahil may dakyang sin Moses siya. Nikom e siya nakatsayag. Nikom alo na sin katay na masalayla. Kakatay na maanin ka siya ulang ka fela din. Kanye ko fela. Nikom si Vena ay pas na silos. Masap siya ni kalimekos. Takane kadin akfalat yun na Pahpah. O level lang ang fact mo. Kadin tiakmas. Nikom akmas. Kadin de kosro. Pusapas. Kanino yang narakat finnan ka nakita na Nicodemus ilita kayo mangan. Ilita masap nga kayo. Mayen met nga lal ship lena ki masaplan Moses siya. Kata siyak na lunga siyak namda ke Judaism nam siyang. The point siya nga derive at abang. Nga ko met ta masap nga. Nicodemus ilita masap nga. Na forget na ilten ay tala mele kain orela len kain a small mapatpat. Nang akong kufas man na sikom. E katlan misle man si fenak madalye ko sin man kayo. Karangan nga nuwos nag-spirit numa. Non-gawos pa nag-personality slasha. Manuwos manos. Manos na phone ta inwangan meta. Kung siya online ministry, akila na ko yesinge, nga palakinin mo lak si fenala. Nga utyak na kiklansa pa na misinge. Yatolo darya nga si fel lagi mo laka. Papray silal dam lilipan nga. Ifo ka nga tikin siya den na kosreya lang ang demasek. E nagipasta siya ima o nga yepe masek kikain ni noye. Ka finetikin siya ye. Ka naingena. Ka damaspe. What's going on? Ora pang singa ta ka na siya kadin nga itla falok lang kiyang aldarya da na. Ashma ma sikyak ma. Sikyak finances ko siya ka tena loeng na kaya kuya ka din kain aksyon sila. Enduring beliefs of the church. Katriti maasap ngagil tudang nakaewa ke alun Henry. Natari na katfolok na naging molin Luke Melasha. Na may tatakake. Site sonikan me koslongol dolu itekle non-gawos. Na era personality, imagination mange wangenle. Kat kasyuk ka din de kisensya ka ni na critical thinking lash.
Kadin ko nekla ifo ko itakle mangaliki kastan kato. Ngayon si testonikal me koslongul tolu el dako in sham kun na ke layout si makadil sang sil Moses kita pernacle siya. As outer court siya. As inner court siya. As holy of holy siya. Pamatolu masam gunyak ngay. Nakadisam na siya sil the lasyak met makakaya ke outer court siya. Na replika siya gengan pawrek na nag-temple la. Na temple la Solomon na baka dito maskay met kanaw siyakle. Dahil siya ganyan repeal sa people matako aksa siya yela shulpe masyala. Na pa erat the credit should be aksa siya yela milang nga kain rakin yet temple siya kung nantolo nga shulpe masyaya. Dahil sam kel si Fena. Dahil pritik temple siya nga laya mayruri na pa 70 AD. Son na shulpe dilokyak temple siya nga. Nga kumindi convolutia temple na ke church. Mayan temple siya nga Paul fakla pangakom siya nga. Na temple siya nga finitakla soul siya nga en nakatkan liyela mayatangay pakatpatatyang na kaya nga. Temple siya nga. May nga kung ba temple mo siya nga. Para kikata ka samram kitsyon ke pelsima sapta akos siya sil fakt na sin matayan siya mo. Elo siya mate suda som alu at Jerusalem. Nara nga kung pa temple siya nga kung hindi convolutia temple na church. Convinsom ni ke Revelation sapta luotolo kumelia class church sit ko siya minor. Na chon siya na mas sa Revelation nga pasramon nga. In fact la Lem in fact malusin church nga niltena elin siya woke. The church na kayo wasya yung ngayon kupoy aralalosa. Fakamo kuy aksya flakum ke church mga biblical ka finlem el tule elengan kin mamakataro malangat ka manakat sang akato yekat si Fena. When mol sing ako mas kenge ana narrative ka narration la damla liban na fishing singa pa kadina kula talem na foloko yokshi be gadak flati justelan lem dashakta metako menga ko merotoko nga ko bin wiye small matatpat singa Kate form yang na on 40 ke Christmas siyenge. Nakatman kan la siyang nagimtonen lo maluwe kamit wiya siya. Na pel si masunot nga ka na mekatero. Kadin na kanali awi na nakla siya nagi me malem elfak. Elfak la luya na sin church. Esya minor nga pan si wuke. Na master nga si churches nga ba. Kasi Fena finan Washington. Naki-foretelling siya ka-tram-tram genge. Foretelling ba? Katsaman malan kata insang expose siya mama kat akfas siya. May kapenan di man siya wuyo rin kat Pahpah. Kat kan siya nananak. Kat kan siya nangatang lima with critical thinking. Napanang kadin de lose sight la masima nga kumin na nakot na kaya pa rapture siya. Nga kumin fin miss out rapture siya nga nakat tilang si Shun masibang mag tribulation ka great tribulation. Napanang ako sa online ministry da ka in matawakin nga dang liye la may masyulan kolkat misya nga focus lalo sa de pakastan kat mising. Te pa maluto si mataga ke Victoria. Ana ke chosa yel ko na uta ka na siya scroll siya. Shafan mo siya.
ilang ko, ifo ka mga yash, at isam-sam kunyak. Nakikat ko na ko yasing ilay teklagi pa pala which you va wingon na me kate wipen at tao isupun mga amit makul kat ke paya ke political arena misingi siya kul kat na nagimasiwas pailan kata misingi kuspang un accident ba din taka na yengi ngamda na yen engye ngamda saman mga langkalang pakotan nan katma tamaliban lakkalemye mga taka akataye kemelutu de kaya pa ikes na mange nakadena no opinion na kimange kada takle ikin wall akate pangon mo ita actually sila man na kimaswas pa iya kisipin siyang tot lasha kacanga sham ta na metatil katya kusya ulasha siya actually si mange nali pata ko kemelutu chima kada tako kimsingenge lemel tako in our sermon chilalinge kingdom citizen pafin bangakum enan kalim gimulasha righteousness singe kadin dero kan kisin siyak silal nikotimas nge manil tako representing with scribe pharisees nge mabangon mo del righteous spell na kayo paluti siya fino lang meto lumekos on kositkos. Nair takata na masima tako in kalam na si kumkenge pa self-righteousness and Pharisees scribes mga papala Nicodemus siya pangon ngon mo yung dahil pangon mo they're doing payo si mula lang na selusa. Nara context na sermon siya fino lang ilta kamatawa pangon kot Tang sige matako nga kumin loang lagi makuluklan mo ito. Meto begins by calling attention to the sins of God's people. Na melara ko calling attention na kemisye lan Messiah sing. Meto siya na makunaek that Jesus Christ pa Messiah sing ke meto sapta siya ke lakshaw naksige meto sapta si fasine ke long leme koshnga nara kita kana shish ke sermon on the mount singe singai ta mo kumbong beke mitari elta kai nusina shish context ke Israel of redemption singe ke the long awaited Messiah singe elpa is the long awaited kingdom na pa kita kalala el demand righteousness. Must wash. Maeta above the scribes and the Pharisees. Katikain matana ke demarcation shima. Tikain akilinyak lagat metalal fungi katiye. May nga kumbete kain molikat na siya na ke righteous deeds magatara. Lakshaf Tevan siya, como siya pix ko, tala 12 ko, pound 12 ko, cash, tekan mo diya lakom. Finno tayo nga nusyak pekin rice cash, manolom siya nito tevan siya, kaya si Christmas, at tepan na, mula mo ito. Mana ngayon, minawaran lang ko. When yan na phone siya, katkan cash pa na pasi mo ito, diloang na siya. Na mesi na kadinusyak ni Lom Henry, tuko mesang mga ke Christmas. Luti siya taka kadin taka in the exit o yema self-righteousness la rashkea. Kadin siya kinsa yerde tut lasha. Kaya siya anatomy nagesina but desires. Li nage desires lasha. Ambitions lasha ko. Ay pa naki masap on gosh. Tingin siya yung masap mga kalemye. Nikom akmas kosho pushapash. 11 na soka sa relationship lashin chin mo ito. Narakita dito ka long nag-sermon siya ngayon. It is a very serious sermon. Options nga limited. Tasak the fruit kaya bakala may kikalatial may kos pasong luo. Palang si misle engan kanin mangan. The fruit is evident.
Tasakta, basic at patatyang nagimasing afak piya nga, main pangon mo taligi makuluk, may yan consequences kaya, may tamata ka kaya, eternal. Nara, nga kung finilong, meto sapta lime ko, on ko shit ko siya, on ko siya ko, samram kun, yok na damalipan at ka, inorek makin, yeah. Induti si mabank mo, biblical theology, ilata ka ke exposition, preaching, oya pen samram kun gospel. Inta ka na ke manifest tulungan inkan takam tawek, nakatfasom, inkan fakyak malan kata, gasla la mo ita inkan, loang na pay la consequence kisin ki makuluka, elmi siya mapatpat. Nara, takana si kong kadin loang na ke, laki meto sapta lumekos na kiitkos, for sure singal siyabangan, na fullest exposition chikit Jesus pa recordia kiki gospel singa. Patakana si kong kadin tanga. Inuusya na siya sila, na ki for sure singal siyagang. Na panang takana siya, kadin loang na kela. Elda kan nitikat na ke, ingin na katilya kin lakat citizen mayor ki kadin deported. O masima yok siya pa, lang akong citizen lang Christ kingdom. Inka na line na ke, nikmet patla siya nga. Nara, takana si kum kadin connect na paila, may na pa file ngay na ra, may na pa ngati kay na ra, inka na smula lasing. Pa conversation si matako. Na panang ita ka na siya smisingi, kadin connect na kila, may nga kumarama, takati unia spiritual life lakom. Napauskat mi nagi literary context nagi mamakatas kemisingi, Inta ka la, metol da kan pangun kat nga kumin forla. Sins of God's people, kadin forla liki. Anak yung akalimia, man masing crucial. Kaya kesta sila nga, elda ka samsam ki isusalan wen singe. Napaki meto sapta si fastungul siya singe en, paitek yang inil Jesus nga. Nara, kat finloang na kita na, gospel lan meto, elda ka shaman, oray laksaw naksi, siya fal na kimasima, el siya wuyakin may si siya fakla, as misaya siya tako. John Baptist. Napameto mo ito, karot due diligence lalan, account lalanin nila, natin siya ila. Napa, penal fact mo, for laliki makuluklowosan. Naki, oya sima, kada taka syafla, kipuksilal nga kada loyang da na, tukun, sapta itko siya nga alko sin sapta ke meto nga el samsam ke wik syafla lan lema. Anay focus ke, mayen el samsam ke misyalan misaya siya nga. Nara, taka na sikum ka din dila, main pungun siya ma, el kita ka, samsam ka nga pa, nga kumin focus pe, te, diye mo ka na kisuslayan, o katlip na nagimisyalalan. Nakilta ka luti nga, kat kan liyak la, as parallel kat kan liyak. May kaluti sila nga ma wiklole, nga ta kaluti ka pi attitude sa, wala dam lipan. Masamram kanin siya wawong Nga kung may finluti kastan ka ata, kat te water it down. Kadin ka nitala, kat finish naman ki Sermon of the Mountain, it is absolutely necessary nga kung samsam punde na ki misyalal, molyaklal, na soeklal na yun ka, papatamasin ka siya, matalepo leyo. Pa gospel nga ta ka samsam ki Matthew, Mark, Luke, John, kung kung hindi ka account lalo sa. In samsam, diye pe, kat telim ka na kay Jesus la, kat katang peli na kay crucifixion lalo. Siya finnes o nasikya.
Nara masing ako min nandikang na pa. Kadinta ka na shaman na mamamete lang si long ke gospel singe. Kadinta tala misaya singe pa ay siya ta shaman ke ay siya saptalam ngal tolu mo are suffering servants. Ay siya ta kakisaptaon ngol tolu mo elect the suffering servants in archpeji le foloko fin or fartsugo week katlas. Narakat ini na kadin matawayak na nan kayak na kimakatara. Kikat enduring church nge mekatara lo maluwe. Mekatara insang sang mulan sin meta. Inkan ngetang liye na ki mamal pangun kat na kaya. Napana ngara ito ka na siya kadin itala. Ke shipin nga samsam kun na ki mise molya juste molya na ashwi tem shin siya kadin nage ashpeki sermon siya kadin loyang nage. Nga samsam kun saptal me koshon koshitkosh. Na meto el arafuka luti siya ngayon tan fall nage mamak kalemiyak tarimeta. Ay siya masamsam kun nage pangakalemya. Edali mamay sikyak nge. Kadili kaysan sila siya. Nagin follow second offense nge pe. Lan lemay igesla. Nara mama chairmaya Ezekiel. Ay siya masamsam kun nge. Papet ako inakalemye na siyashkya nge. Na inoy na ki pukmata nge tako shaman na ki arch deliverer siya gel Moses. Ilta ko inta akmay siya sila talikmatang dang finanitya ba? Siya silta ko pe inta siya salvation na si kumge magluklak koma. Moses dahil ke uniya taliksisik na kayo wake plan pel siya. Pero make uniya napata ukunyak le Moses siya. Papa rekinorek na siya skill era ta. Pangay kata parallel makat kan ngetang liya. Nara long-awaited Messiah siya kat kan ngetang liya fin ba Moses pangil lan sum na finola inis masa pa na Jesus pelam ta finol ko induti na sin may tanga ke Sermon on the Mount siya. Nara kat kan liya as parallel ke deliverance masikyak nge. Moses yung ganda. The local niya mass murder maurik finanichip na sindaligi prunga Napakatagati ki meto, lime koshon koshitkosh. Siya yung tagan sham ke attitudes nge, fact na sinwet ngayon loang na ke akoye. Mga tina tafong na na ke, mamasamanyak na ke, Genesis, Exodus, Leviticus, o Deuteronomy. Gospel lan meto, Li puklime ko siya na sil Moses, pangawek ngan. Genesis, Exodus, Leviticus, Oikyok, Deuteronomy, konvin ready pe gospel lan meto, aspe speech lime ko siya Jesus pakengan, main blocks ke me luti lime ko siya palalingan. Ay pa na puklime ko siya. Napanang malan ka, tali na walal na pa O nagingat ka, kataya pe, walal tamang lipan kaya. Kumigas sa Genesis na, Satan elwang ke sapta si luo. Akong finli revelation aksafi pa balata na ekipek yang wang ke sapta longol si longol lu ke fakir. Nakmas ngeteng ni precision ke malan katang Nara kita ka na ke oya si makatash keng ke gospel lan meto. Jesus fact mo all authority has been given to me. Not Moses in heaven, on earth. Na para akademia ke ilta ka fact mo na kom som us kalens up sing as kuno kon falat sing asut na siyum. Go therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to teach them to observe everything I, not Moses, have commanded you. Nara metol da kay nakalimye la Jesus
el falatlagal Moses, el pa may, el siya taka, usi si kosyo klase na si kom, pahil matawag na taka shuman ke Sermon on the Mount sing o na ki kadalurek maganal Moses kim daw kin Bible, in aksyo kosyo kin datalik na dal ni. Napangay, maasim katantayang kaya sing long-awaited kingdom sing eletaka, sin long-awaited Messiah, ke Jesus Christ. Pelang flokon na rotam nalipan, klamalang. Pamalipan, Kulo malap, Trish, kulo malap ke historical literary context, we be exhortation mom to gain nakay kat met lalad fung ko siya yok na get church ngin kumakalam nila kat patembalan God because ngon God arshin met na kayo mo isusla for lao liak lal fung ni ngon God indwelling met chingan nage ako sten las nage ako God ngon elde indwell magana indak shishlain God rela transformation sanctification process ma every individual that make up the body of Christ got baptized again ngon jifan so therefore munun Christ shima kumakalam ngan pa utakan na sil Paul kadash ke New Testament covenant going New Testament chingan na papa na taga ke or masak taluangan Jesus fana la kalamige or masak ta se fosal ko nimit sum digen Jerusalem na nike ausut mesang singe pa taga Inkusrao mike ngon nan ka chichel som ngon nan ka patati mat na ko ma for lao de klalal fu ngon chinga ni ya na imachinga. That's the baseline. That's where we start. That's where we begin. Narage ngon nan ka asho katalu na sin ka ke ngon na pai nganel mo kay napakain me ak matalye kat when kitak she orator she lashnya kalam me she tesunga saptan me ko fosong dolu katman misle len she fana matalye ko bus pang sanctification process pang o yes may na kay nash kamising now with that sanctification process katakan na ke perseverance she may na kan tuna ko na vingatida na vingat ke machingan kadat katakan na ke me fos no lagos ke ma reaching at na kadat te fosha men kadat la sha katsi kat serving kadat na pa la me shi kadashken aro metigi kataka me read la fos no lagos ke tol no lagos por ele ke makisi base spell in fakulo malap ke from nako we historical literary context now we be makat like guest na shares now you bet chinga namnas met matlas ko sai kom kullo na malap kem taga ligya prosem ning chinga yo na met na ko mas ke background and pe mak tin ligya prosan God bless you show moment kada taga na marito agat fa na met she been a kalam ye she fe large she fe ke wik na phone chinga she fe ke wik na phone chinga ba me papa ta Martin Inkusrao our heavenly Father la shenri mishenge finan merige papa el karingen me in a lash papa el karingen me in a lash the Father cares for our needs. The Father cares for our need. Under the key text na misenya, si bana in we bana foslo lagos forward ya foslo lagos key text la satana. Kemainge nikos nanon gala ke lutu, ta lutu fan non gala kemala. Makulugin sielen fal nagalen siya. Makulug in sielen fal nagalen siya. Nakatagam takya foslo lagos nga tong lagos in si bekalmo ni key text nga takya foslo lagos akalamyange. Wangan might ka in kalansap na sin lem luwo. Wangan might ka in kalansap na sin lem luwo. Dahil fa siya nga siye, alang siya niya. Dahil fa sukya siye, apulesra el siya niya.
Kos koflan na kalansap na singkat memon. Ang fostong lakos. Fostong mekos. Kemainge nga fat na siwos nikos nanon galake molowos. Mea kos fa mongo ka mea kos fa nim. Eteken na manuos. Mea kos fa nokoman. Ya mol tia yokliki memongo emano ligi nuknuk. Ya mol tia yokliki memongo emano ligi nuknuk. Foslong lon kos. Lie won yeneng yenga. Tolos tia tatnalit. Elos tia kosaini. Ko eshani inien fulma. Ababat tomowos shain gashaw. Ekitelos. Yakos tia arulena shaw lagalos. Yakos tia arulena shaw lagalos. Fragment na ke foslong likor. Esya shuwos ko ke nanon kala in akloisye molal ke shie cupid. Esya shuwos fako ke nanon kala in akloisye molal ke shie cupid. Fokos ka kain nanon kala ke nuk. Non ka ke Kiev in imer. Elos kabak fakan. Elos tia orepma. Elos tia ishap. Kata kata ya pamasingan. Foslong ulia. Ang afat na siwos, the Solomon in wala na kay walal, tia yan la wana siya selos. Ang afat na siwos, the Solomon in wala na nakaewa lal tia yan la wana siya selos. Ekad elfin yan la ma in ime oinge siya on mushenge elitu shisila na in fanya ya elfa tia ora mas yokligi na siwos. O kowos siya shik lalal fungi lowos. Anchi beriti. Ekad elfin yan la ma in ime oinge siya on mushenge elitu shisila na ke fanya ya elfa tia ora ma yok liki na siwos. O kowos siya shik lalal fungi lowos. Fosluak siya fila marida bange. Kemainge nikowos nanan kala efak mea kat fa mungo. Ka mea kat fa nim. Ka pia makat fa nokoman. Tamait peke nalo shukok mainge nakaiwa. Ta papa tamo was shain gashaw ileta ta kowos ene na mainge nakaiwa. Kowos shukmet toko lal masuwas lal mainge na kayawa fa utokot penasuwas. Kemainge nikowos nanon kala ke lutu to lutu fa nan kala ke mala. Makuluk insielen fan na ke lensya. Pangan fos longolakos ni ke tongolakos ke papal Lang mata natasan, kadret makamen daris to only utaga ke ngan gat papalsingan. Papalsi makadret maginingen ng ewangan. Matagarun mo. With that katsang nagka-proyo pe. In fact, kulo man ke kas mo matagal ke pelsingan papa. Kaslom siwos. Kaslom magay na gain shikatle.
when a proy la chicha sila kalimia ka gospel al son el kaife shum siya din on kaife pengena sanctify them with your truth. Your word is the truth. Wang na pa muffin fella siya nga kay naksiwas siya got in reveal na siya kay sila siya kumo at Genesis na Revelation magayon na manuta ka kaya nganlom God the Holy Spirit isong niya na yung God kadinlal fungila kung ligid ka di fin fella siya nga and you will provide a way provision siya ma yokim mit yok supe taga fin shak siya na kaya when na yung Jesus Christ siya met lang ulas at pray in el amen kat kulang manlap ke me read kat kulang manlap ke me kas mo matakan na ke pray siya in ale kak siya kin gatla kat ka na si fashion si bakal mo ni ele to na pa le karangan ele to papa ele karangan may in a lash papa le karangan may in a lash secondary managaywa evin kom teis isusta ke online gatsinge managaywa komis proud dia el ewangen spena ke mowing pange upfront na siya kading kalam kela wangen met fin fella singa eta in la lash wana papa tamashin gashaw na papa tamashin gashaw el naita in na singa metigi pena el rala kashaw a fel pange omniscient silaling el tama na kayo el create everything in his own order. Ito la progressively to human nature, cut limited in nature, el unlimited in nature, el infinite, cut finite, el immortal, cut mortal. El liki ka din fella siya totality lan, provision lan na ke, creation lan, it's absolute. El liki ang managayawa, pakat treat again. Kada kay kuya, first by first, kada hindi in general la masima yokshupe mit len provide na sin masima yokshupe mit ke creation la which is you and me humanity created in his order created in his image masima pa yokshupe mit na sin or man na shafla si ma yokshupe na sin el sapam in provide finality na ke proficiency ma usin na sikom magati na ke kuno ko ni kaya na ke may sang mo takarun ka may sang siya patagay ke Genesis 3:15. Bro, eventually when I'm bro gospel jibangan, Ukalian jibangan, good news siya taga kalimya fuday siya may taga siya. Nakadata narrow it down first by first na. It's really not about man. It's more about life, not about food and clothing. It's about be born again in Jesus Christ. Kadindiyan na pa age mo si makadin na kanash kang. Nareving at liya na first sinay may nganda ko. Inakalam na siya la wangin may kain kalansap na sinlayam. Wangen mat kain kalansap na sin lem luo. Tail fa shanga siye elang shel changi. Ka el fa shukya siye epulesha el changi. Kos kofna na kalansap na sin ka ememon. No man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will all the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Natakan na si kumda na upfront na gamasing kat kalansa po kagad
relation. That's just the bottom line. Now, generalization line from the very eternal past to eternity future sing eternity past to eternity future sing na our predetermination, our predestination law. Katram good marching doctrines of predestination is gonna get me elect, reprobate. Election and som nage met nagawa ma som nage mon mapat in heaven. Reprobate and som nage el ching. Na ving kat tagali maliti sila Jesus tagal ke me Sermon of the Mount ching and li. Daw ken sapta ching el tagay kes lage me priorities. We pray. We fasting. Na el tagay ngin na el taga from kun me o yelan fostong la ko nige ton wala ko siya nage faith lom in provision makatlaw shot na siya. Tametigat line nage na forcing and the kadi la teacher will continue liti la nga tagay ke force singa liya siya sapta siya penang pange o ya siya may tagam ta continue ke force singa liya nakatayila kadi na kadin lalfung la provide na siya. Patsi fay siya last nga. Katla karangan inin last na kayo. Na masi makataga samsam kun ke me week na phone siya nga la. Wangin met ito inin la kung wala na papan Tuhmasr Inkusrao. Na inin na siya inin na nga kumin connect na kay met la. Kat mi siya ke kardan ni feeden. Inin na siya pa yok siya may met. Na even kataga syuk na kadin me syuk na kay ma kata you get force long make or firing it na we need to start 19 they're gonna get 24 get passage it na arshkainin me wait master lu may the kadin kalim gela kumtika in end up serve to master arsh context yung gonna get master sing it na from kun Oyen master si fan. Na, if you got line nakita na, katkain refer siya pa na nake. Katakal yun nake siya met called orchestra. Kasi tali of mo, maestro. Siya nun ka, maestro siya ngan. Kainin individual with different instrument, lekarangan ma siya ngan. Siya nan ka even maestro luo, master luo. Tiraki orchestration siya no phone na with different instrument. Siya tala long. Context lang master luo macam from kanya. Ang taga na kada refer siya na may siya master luo na ke siya na pa kumasilalan. Kapun fo siya met nga ba katikain serve God commandment. Now, if you got the background on 1982 for last 40 years, nigga, 2025 ke church las ko siya na. Kat sumni ki kaslan gadara, masing normalize siya ki. At Jesus fan na lakalim ni galiti siya laling. Kat di ka serve two masters. Kat di ka serve God, we memon. Memon siya nga ito na cash siya nga cash airmake siya ito sampram kun may cash up, wealth, riches. Now there's always compromise. There's always going to be compromise fin kat na riches, wealth fin fella siya nga if got some alle yokla na ke ito ko siya lang siya makat genuinely serve God. In other words, a trap siya, become a trap. Mas si felang, cash up si felang, wealth ka riches siya. Di kina, kadinda ka, lalalfing nila, katla provide every means, manilita in an alasya. Wala nga fact kaya, mtawag siya nga. Baseline lang ma siya in an alasya, kung may baka din yung shoes la, may kulo. Nga kung taga-force niya kin ma, samsam kanya kaya force, longon me kos ma farang ito na,
Even got the matake connection chengan flock na malangada. Kate shook na kadin. Aramalan fella, Aramalan God, Araman fella, Aramalan God, Aramalan fella, Araman. Kate double-minded. Kate na die o yesing anara. Forcing a yak kalamyang and Nico was Eloshak Marshall, no she was fin fella. Yen wadile ras kangla, a yen mit pushapers canal selig a pushel. Force long old the gopet na gesapta on korshinge, I Eloshak Marshall, no she was Inkusrao. Yen wadile ras tie kangla, a yen mit pushapers tie canal selig. Kapushe. The yen Marshall was on way, Inshio was fair on way back. First, Singalyan again, long old shape on a read, or my scriptures are asking to get first long lagos, get long lagos. Got in there, the deal of Jesus, academy like what the kind serve God singing, and at the same time, God serve riches, wealth, land fellowship. There's no way you can banakalam when in my kind clans up machine lem lu. The elfa shanga sie a long shell chengie. Ko elfa shukya sie a pilesha el chengie. Ko skofla na clans up on machine garden memon. Ah kalam El continue na malututlan mataga ke saptan me ko takanike continue na majma itaga in kalam na el pai provide manako mo kadenin no take for singal ya farang katina na inchian maiche pai try if you might chingan in the law shop manaka wa mai taklang ke mo chingan na shelo na fat na pai eving long china pai God le guess na assume kon kalam gala. You have to store up all your riches in heaven. Ekyak na nashes matlalad fungiyo. Met genuinely born again ke one land God. When pang protection makatlaw siya na siya. Le karingin God protect God kat siya ki dai ke one land God. Kadero na sielos siya background since 1982, naked 2025, approximately almost 43 some years, like laying chimataga, project chimataga 1992, 2002, and like much my tactana sheshka na got mixing normalize here much machija sifen I found much toining. Not sugar long yipsing, Katrala mama wash. It's normal. Naragataga nage oyalan gada na fella God tena lima inchi umay na nashke. Nara shiba na kalbo ni yoksben fotsi met nga fosno lakos. May the guy serve to master. El the guy serve God and riches ko what one fellowship. Got some nage shams. Meshiye Dana lines when I make ngan. Blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly. Mashin I make na main na shin may chemate na uke sham ka uke direction lan ungodly people. Beyond ungodly shingan pafela shingan. Fellowship, amalan fellowship. As you can go, oyen may chimataga serve government, not the serve God. When it being counsel, kemalan fella, and at the same time, el taga serve God, chicken nan ka ipsingan. Like a faction like Jesus, may teacher like Jesus. Nake own ka sham so go made lines ko na made ngan. Blessed is a man that not walk in the counsel of the ungodly. Man, nakay wa fellowship ungodly. Para gadli kunokon.
là mới sang provision lan kan nga enen da gain ka saum me enu se ma phone na si magatash enen nash kan pataga ala kalamila baseline non church isusta kan online ka na mit na kay wama ta ka mixi ma singa nga fat na paela kalde na isusta kan online ka pachisel fa nga pa la kalamina may chin serve two masters. May chin kan serve God, we mem. Na ifin ko mas ke situation chin nga fat na paela. Ni gun ako kan God. This is very serious, man. This is so important. This is so important. Nakat normalize siya, maket problem makat liye. Ikak na siya ka siya tes kung saptan me ko fastong tolungan. Nara, fingat liya sal si masam from kinyak na ke master luungan na ke maestro si ma karingan orchestration and na kainin may pakanten individual, very many individual in that formation with different tools, instruments. Na master singan support signal ngan may ngan execute. Mana dal execute ngan. Skenan ka ifin master luo support. Efosya. That's out of order. It didn't come out in line, in order. Diginain maestro si fan na fact na sinuuna fon singanin siya dalgin instrument laldangan. And that's not what been happening. Tipangin masma me katliyeng. When if in kat liya na para kat force mo siya niya. When kat mo kat some serve kat serve well riches lan fell. Nara orchestration lan malan gada il kind of corrupted, colluded in the kausi force yak. Mana fusya kat kuflan fascila. Kat kuflan show up on time na gaaluwa. Meeting mo rin nga, wangan pa na, wanan kapon makatramono. When we're serving two masters. Sige liye, siya kain taka too long master luo, boss luo. Sige nan ka ipsingan. Some it is very impossible. Master si may datagotari. Lucifer el daga. Master siya kluwa. Daga mi siya fin chak sina. In daga siya proficient. Final act. May complete proficient siya mamit na kayo afela inin. Nake kachinwan ni shusta kang online gada. Madaki ako kang gada. Katikan si professional na. Ngalalan fung mo problem si makatash kengen na nake confusion ma sikyak na siya nga pa. May nga pa madali shoes lang kengon. Mo talson na. Manifitan shoes na kengon malan kat ngon matan mo kayo na malan kat pa priority lan may nga. Sipa kalwen namnas kan sipa kalwen. When I teach you like no one can serve two masters. You either me, toil fashion a siye, long se siye niye, changiye. Toil fashion ke siye, pulesa changiye. Ko was kofla na kalansap na singkat, memo. Na ngayon, nakataka mo, wuna, akatli mo kat force na pa mo siya ngayon, malan kata te we force. It's orderly. Nagkakatli, met nga serve master luo, talta ka, tena, ukala, ito masip mapaya siya nga, nara, met siya nga, wipa na patat siyang, lost, plain lost, siya baka from nga. It's, maestro siya nga, if in maluo, there's going to be confusion.
Like to or sign lana orchestration chengan in fact instrument ngan in fact may chitu pa na siya ro speed sign ngan may luo maestro luo or a pit ngan orchestration information siya fan siya ngan long there's gonna be confusion. Now I think that leads from top to bottom kaya situation makadash kaya ngayon na papanara Bible siya makat-connect na it's in confusion. Man might nga serve two masters. Para din na created orderly, divinely, when a creation lan God ke Genesis 1, lenon course, everything precise, precision. Orderly fashion. Man pangikat sila nga. El order. Agat taga fat mo kat matlalad fung Christian na te kuna kufla pen meeting nga kuflan reklapay. Man na fushers kuflan reklapay. Nite fakat kaslan gat kufla pen rekla. Wangen samsamin akay mga liye mo inanak fasya kingen. Man wangen nga news mga era. Siya nakalwan eh, pusha pa siya panawari nga. Amen. Bible si Mara makinya nga tinawta ka kengan man kadara. Wangen liti ore kingen for so many years. Wangen liti doctrines mataka kating kalam kela mekan men born again jing. Mekan men alu kengan na pa. Mekan men molin ngan jing. Mekan men. Na siya yung pinawangan kaya correct. O katitala, tigin na push-uppers money in church. Orderly forgashing, and it's all confusion. Whenever we're serving two masters. Hindi lang kasi yung proye siya. Kursangan ministry, it's not an accident. It's a grace by God. Mercy and grace of God. Inikek na siya nila, lenta ko, bro, inikek na siya kadinta ko, akay yung may klasay, nakes makin yung follow na ke, master si fan. But Jesus Christ. Katikan taga fat mo kat mta ke malan kata, kat tapol na tuog niya. Kadawa na, mta ke lata. Ekle pillar of salt siya. We're looking forward. The only reason why we're looking back kating nataliye finchak sine. La chisa sel taga misha molyak. Pangan master Lars. Pangan. En makayna. Malan fella siya corrupted. Jesus fella lakalan niya. Even kung lang si fella sa ngaya. So therefore we cannot, Jesus in fact, you cannot serve God and mammon. Normalize siya ki. Basta nga pasum speaker. Basta nga advice like governor. Second man in command might call one church. Or there's no defined flow. Orderly flow siya kataga mapapalabay siya. It's all confused. When first of all, got corrupt kaslan God. Got Islam as in God. Taga sang lenglan might ninake. So first problem, we need to do that. And the second, pensi mga taga na kengan, katira na master si fan na, even kung mamat Christian siya, kung matulad fungin siya, pangan magay na. Katsi fun. Katla leprem, katla laisi, katla shake-up. You don't get connected to social intervention, Marik, fellas in ocean. If you come to Lie Mashikyak, World Bank is being corrupt for so long. A basom infiltrate and FSM. Shane and America, they're using this military stuff to promote stuff that really not belongs to the church. Church,
kat munun Christ. Munun Christ har fin fella, kadil famma nga karangan. I will provide the means for the church. And he absolutely did that 2,000 years ago on the cross. El palem lashin kashaw. El patokasha lashin kashaw. De Washington, D.C., de Beijing, de xie banking system fin fella xinge. Not of this world, but the kain kashaw may nu xie proficiency mga kuminanashke. Na normalize siya kimang. Na may plaza pan mo pay pang. Sato na sato. Leaders are dealing with something really bring us na consequences matakay na finayin ko siya. Leaders the corrupia masilan kat serve two masters or matlas nga pang faucet nga mask kat kuflan karingin temple siya according to scripture kat kufla kat may mas na pahingin. We are depending for shiny and American monetary system, wealth and riches. Di na ka din 42 square miles makadel provide tari. Likie kanunen singi us pasok mos katak kepuka you name it mata. That's the way God provide. Elusie me analapsipe 42 square mile, very remote in nature. Siya fanakat matana kya akwakan kat lagan fell na fanita kalan God. Remotely 42 square miles, fanakat mata kya akwakan kat lagan fell na fanalika mayam mat nga kalang. Amma. Kung ni nga niya magkarap magadash kaya nga ito ka na vote mene mising. Ngalalal mo strategically engineer ya ki platform ngayon daga corrupt ya masilan kat nga mising. Na pa may nga iliyak tari at alfalaylan na. Alfalaylan na taga niya kat pa mo normalize ya ki mising. Kung kain sumari klan sa po syukot mangan niyam taga klan sa pikat. Kadak si wasi faga masin. Mana pai si pagatash ka chi just fan ay fakang. Kumteka. Inkalan sa bakat. Riches and money, of course. Kadata na bel si masom sang na pai initial na ke malan fela si ngaliki na kad. It become idolatry. It become idolatry. Na la spirit faga kung mars kaya maul siya ngayon. Even kung sang kung makin malan fela, ligi na mas makatilisot na siya ngayon. Kung faga gospel siya ngayon, that's a different angle also. The mas mga kuminan pitch la ngayon na la, enin siya mars kaya, kung may law siya catch up lumpewe. Banga mas may sangyak hinchuya katimeta. Elke may tayo fully, completely, sang na fon na maul siya when na masap siya ulil sang na sin Israelites ke Exodus sa talungaw. Katlem ta si bang. Nara, we can sit here and beat this horse to death. Ngalat mo kadrela, katali kanem kela, you cannot. Na consequences about the kalita nagat forset na pa misenge. Aksu ko to kagaganyak na sin government ko saya tala si. Paso manras na kanaus na mulson na kato si ma uta ka sin kat na shish nga. Just think about that. Just think about that. Endpoint bin tala si.
Amana pwede sila katlos lang eh. Piya makatasyang eh. Manifikan may Christian, chunwan Christian, that steward imalan God. That 42 square miles, we will really steward it in glorify God. Nagyagat tin na liya mga na rafugunan na wangan leb. Mangat tin na liya masilak kalam yung El mo me, Pahpah el karingen may ninalash. Agat summa siya ini ba siya ninalash. Kat summa Amerika ba siya ninalash nga. Narivin nga taga si Pahpah masima Trump kun memon siya nga. Kasi nga taga Aramaic word me taga ke kaslan Aramaic. Kan me an ba me may cash up wealth and riches. Evin nga taga na siyum na pagkat Luke singalon ko fosingal dolo. Akal me nga fat na siwos kusara na siwos may kawak ke may cash up lan fel chinge. Ta ke mainge wangen le elos fa is kos nine lom in kawul. I read the catching this. And I say unto you, make to yourself friends of the mammon of unrighteousness, that when you fail, they may receive you into everlasting habitation. Tako ke matan fosingan na kalamina shakpana mammon chingan tako ke me of unrighteousness. Wangan costly things of this world. That's the point it's trying to make here. Para sham sugo line sugo imit get sham sugo imit ataga. Blessed are the man that does not walk in the counsel of the ungodly. Mama ke fella singa corrupted. Make Lucifer. Everything in this world is corrupt. Naro masifan na may sang uncorrupt ya pa shan Jesus Christ magain. Siya manayak lega 3:15. Abraham saptas nga lufos sinagatolyo katliya nag-covenant may takyang nga nag-David. Jesus na nasilayak na ike may sacrificial system si makatilakiya na sin talik na talingan. Tako ni kaya masih may takna sil chairman ya sapta tungol siya. Fos tungol siya tungol lakos. Nakataka na New Testament na may twal si Venangan para laro di sila lingan. In karangan may twal citizens of the kingdom of heaven singan. In contrast yan na kaya orit malan mit Pharisees ngan. Mit Pharisees ngan mo talti na inin na. Taltik na talepram. Talbo na. Tal masaya si matalsano dan free el tal like a losligi akoklan Roman Empire. Chisel fa mo. Tokasay singa ito ka insiyan mait. Me ifo maninsiyas na gawa misya eve ka karta ng viten. Para el taka finality lan, totality lan proficiency lan kat nga pa Jesus Christ. Kadin isus la, kadin mole. Digin na kadin sang may cash up nga sang karapi masima taka na unrighteousness, ungodly lan in fellowship nga taka mixia. Tana pakatas ka los ni mising. Fosingal siya kalan menga. Kema nge kosfintie aru kema may cash up lan fel singe siya fa shot na shuwos in liang may cash up pay. If therefore you have not been faithful in the unrighteousness mammon, who will commit to you trust the true riches? Liye faction na ke finality si matakaroon Jesus Christ nga. Eternal placing mauta ka nga. Evin kapta ka na ke, mana ke, evin kapta ka shuk ka demit na ke, suwas lal. Siya ka taga ke foston ng tolo nga. Mana ke wa ke fella siya nga ekle. Tifais magay na ka din karangan in alash. Akalamia ke Bible mo. Mani ma or makinyak na ke may sang kan in sang kasyo church nga or malangkat na ke church nga. It's really secondary. Di pangan primary
ma chi se la kalameng siya ka ta ba ka ta ke fostok ngai ta nge na ka din die la mau to ko ke mo chi ngai fingum te karang ne ma na sa flash mai ta ka ke shan Jesus Christ mai u short eternal blessings ngai ka te li na ke me mai sang ngai ta na eta ka pe na shish ka din kalam ke la fall bet na ke stewardess fall bet na ke desire lan kai sie in sio marche na ke malan ka ta come karang nau be ke or ma in servi malan ka magay na siya ta ka ba kalam mi life ingom shuk to ko shalan ka dim me iki managay wa ita ka fall in place na ke o ya mga kumina na shike bottom line of front eleta in na lash kai siel provide driving shakshine ta shakta o ya si mind ka fa magat kain mix ya malan fel na ke malan ka ta elteka katsi fan focus lan mit Christina bangan kadin moli nakin si uye ka serving in pel na kayo nagatagal yan na ke foshigar taga tukman na me foshingal dolu akalimye ke luksingalon course wangin might cleanse up kain cleanse up alim luo dahil fashion nga siye elang si siye na ka fin tie oinge elfa shukya siye apulesa siye na os kofta na cleanse up God and mammon nakatagal pa na siya na akalimye masima etako ke fosnong lakos ngan etako parallel na ke look singalon ko fosingal dolo in we may cash up well riches lan fella singa tanakatika in capacity ko serve God we may cash up lan fella no servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Luke singalon ko singal dolu kasing di siya pangan. King James Version. Jesus elakalimye. It is very impossible. Tako ke me matsim na ke standard lesson commentary. Akalimye la. It's very impossible may chain totally commit religion na ke mit luo ko kat luo ko me master luo tika kom tika Jesus event in fact ke kashilan nga it is very impossible kun commit mo kumelang si ka chibelang si cash plan fell at the same time masingan tika katyan na ke me or masapta kasita ko siya ko singal on ko fosina kya akos katalieta na financial wealth ka or mind serve ka at church large example singa pa ita ka ke siya ko singal on ko fosina kya akos singa akalimya pianya mange akalimya mo secondary nakadasum na ke siya ko singal on ko fosina kya akos na Ole la kalam yung may sang may utak sum na Jerusalem. May sang ngay sang Catholic Church or malangkat in fellowship that it is not the priority. It's secondary. Fingot sum da greedy na me foshe me da kalam ke siya kon singalon ko sa fano ke masya fano ke may sang na sin may wo na masapsin church lan kaladia why pe oinge kuosinara kashing this ay daga using kalam ke masinge now concerning the collection for the same as I have given order to the churches of Galatia even so do so what will come from good money collection and in some Catholic church but Jesus ila kalam me kaliti lang yan mo it is secondary na ke mashing. Kalmean ba, we cannot make the money be the primary tools na ke cleanse up siya kadash kaya. Manifo, when God,
will provide a way. That's the point. That's the point. Na ito ka na chef machine ito na kaya kat sumniki akbaklan God for so many years ta na kata ka wana ka rin financially ngait na sin may tlar siya mo pangan ma si may usi complete or malan God. In other words, kati na sumproy siyak sin God kung paligid God project si para ke church nga kat ke aramangan na dahil sumrala wana in fundraising pa primary tools in usi mo pangan malan God. Na ifin kom niya nag-oya mga trampram king na na siya ka in fact ni meta sang may sang tu sano in exchange siya ki mga in flokan na siya nan ka mga arang ko katsum relative po na ke may sang katsum somni meta di kina masi mata ka kelitila Jesus sivenang akalam mo kun sang make level lesha loman level la yod loman ten na nito shigile practice makadara na ke o yashima katta yeta na leaders na serve master luara katin na ke alignment na ke precision na ke flow lan malan kata na it's not in order at this very moment el tena na may sang-singi pangakan akademi mo, it's one of the tools that we completely think that's our primary source of serving the Lord. Siya chisa sa akademi. Si fe na ke akademi. Kad ina ka nalaliye na pala, our faith, knowing that God put us here, He will provide. But si fe siya totality in God's provision na ke all His created orders eliki ka dilen provide provision siya mga kumena in focus na kaya pa mo blessing Jesus Christ. That's all you need. It's a gift. It's free. Na even kung ni system siya ma failing nga mo corrupt nga banking system siya failing nga corrupt dalara mga kung depend na may kelos lasha when nga ingin ang amtag liyan na financial situation laga na man I've been lied to. If I don't makin surcharge, extra charge, you name it. All this interest charge. Taingin na kaya nga ka nagkakastan ka daw. Financially, physically, help laga. May nga sang kastan ka na kaya. Ngakin kat maganda pa nga serve you. Panangan. Nawanan ni kastan na siya kanila. System siya felang corrupt. Bible of everything will be over with. Siya yan kastan God. Nangasum na kay kastan God kaya fakyak sapta singalit. Alikos na academy Babylon merchant siya nga. Commercial Babylon siya nga. Tana, that's the system in this world. Merchandise. Wait, yok na pa may nagaling sumon kading galam gala para katile tayo nila kom. Kading talawela na kaya malan fela. Min malan fela ay wangan nila. O masi makadil usitari mo. Finality, may tayo nis main siya watching about Jesus Christ. O wana yung tibangan focus larger. Wana ka din taga mo malan fela. Secondary, Jesus fela, in fact, secondary na kaya tokosalan kata pagkatagalan. Wana nila lang prioritize siya nga, which is very unbiblical. Katliye mat orators like niya kalamya. Elma inanay. If in our church, siya marking system may nandaka kalamya church nga el malan kada ba may expository preaching siya. In other words, kung may contain passage and passage nga online for ka surrounding passage nagka lata ko puk siya nga nagka across the Bible, may siya from kanya. This is very important. Na siya ditilas kaya kata, ininan base off from Genesis nige, Revelation, biblical theology. Kung ni manalo if you nga rela report like a church last kusayda na, it's red flag. No one is preaching expositionally, and no one is using the Bible to preach. Arakat mata kaya fo siya kingen na para
Mat class nga taga serve two masters na when I'm primary source siya may sang siya nga when I'm may liya attention na ke pelin narwal ka pelin me Thanksgiving pelin mata tepas kon kumali papa na ke Christmas to winning tepas ka using na tayo tepas kon utakla. That's unbiblical. Jesus siya na nakalam ni. Sang malagsi siya sang malangkat. Mungyak, namnas mungyak. Momong siya malangkat. Sang malangkat, mula siya malangkat. We have to give it to him. Pang may sang siya, pang ay oya siya, me, masimayal taga, aleke ka din, focus na kaya. Mula siya. Kaya kat focus hangin na, Fosikas to go talk nga tena kada tepe na liela ene na siya kadin taga na ke mungo ka nuk ko me manum ni mesha when got fully immersed na ke lalal fung ila lepo fight managawa which completely done 2,000 years ago in molikat le mol latching pa yok met everything is secondary even kumte na mole kumta kamta. Why gain this world and lose your soul? One of orators why win this world and lose your soul? But Pharisees nga for the king. Dal sang Messiah she might free from the Roman Empire. You need to be born again. Nicodemus go and figure it out. The wo para read the Bible like ninduti ke tafung lelan wait nga. Nakatagan na read it na katafung nepe mit kusay. Naka last 43 years naka biblical sound doctrines may nakanash kaya. Malpractice nga tagada na we're not surgically in tune naka in fact mas makosho liki katwas double-edged sword. Kastan God. El kosho liki double-edged sword nga. Tepa sang kalaus ka sipuk ka for so many years ara whether normalize siya lan felang na ke malan ka ara kat for siya gingen ara vingum si beta ka fact na metana temptation siya mata ka nga tram nga vingum to take care at the level of the first stage som ne pata ka fact na ke me confidentness siya rap ka siya is sin. Now, don't get me wrong. Monetary systems certifies to pay for the bills. Kain mangan. That's good. That's good and dandy. But Belgium tagane rap kala kung sumde commit mo man na kemasingan. That's when it's come idolatry. The defies singan banangan. Jesus finance bala siya matamalito siya siya coins when sa mula tax niyan. That's a sign. The even taga na kumsum long siya money siya metigi kat siya pang temptation siya makulu ke met may taga na confidence siya taga kalamya ke Exodus saptalong for siya likorpe. Nikom rap ko ilom sin metalan lom. Nikom rap ko matan kian metalan lom. Kamait mukul kalan saplal, kamait matan kalan saplal, ka kiao nadal, ka has nadal, ka katay nama lan mait talan lom. Shaklit. Soswa yi kortlong ol siye. Kaya nga liye in mashlon mawap siya nuk in Babylon at lofkos shekel silver as siya shupel kol siya tuwars shekel lamngawul siya tuwars siya arska shekel lamngawul na nga rap ko mga tagay ke Exodus tagay ke Soswa history lang talit na din ka nga rap ko siya nga vingkom sumni context lada na kanaus lang may katil sang may chay nga me katang la
talik natal ngan men siya lo frap koy. So one of our immediate generation curse na sintik na din ka ngan ay kadashi get 2025 for the last 40 some years. Wana ka nito ka mo malan ka el secondary malan fella primary na kay in provide main na large. We reverse that. Nara therefore makatli na ke fukunen na ke maslan klik natal na ke force klan bella. Taga na pakatash kam sing. Curse, win a curse. It's time to get out. Now, curse singan, malala was since 1982, nake project si mataka ke 1992 na ke 2002 singan. Ngakan som ligia, academy mo, maybe dito che water brought some stuff. When Luo Chronicle ikor fosingan ako academy pe. Kadin folk known God. Opera is large. Now, pakan men, you cannot serve two masters. Enan maestro si fan two orasign ngan instrument ano fon na intaka orderly in fact pasasi fan diginain master luo two orasign ngan dafonget nango tawsit na we're in a confusion state ingen na finan ko sa men mat takan natari wal todu ke government larsan top 3 mana ilya pakadashkin na ifo metnge te tu akaksi washi meshigan dasano ifo mashike paipalanga te nakshi washi yakle meshigan dasano what ngadri tigas sauce me sauce wa force catching our reading eat course for long seeing in some reading for singing the context line effect ke scene and the government in a community me marshal chingan na ke community atana ele effect pe met plasha if angan man met ngan establish mo mas ngan pa yan aro met under ngan mo pa yepe na met ngan te tu ya kaksiwa sedan mo pa yepe ukepe na aro effect res na aro sipe na kalmani yoksben kosan na ministry the academy la postong la course we cannot do it our way. We need to follow what Jesus is saying here. One might gain cleanse up na sin lem lu. Dahil fa shanga xie a lang el changie. Dahil fa shukya xie a pulesa el changie. Kos kofna na cleanse up na sin God a memon. Mdalong mangan Mdalong tanay na pa na yok proy lashingin ke magatliemo we went away from the truth. Kemaliti like Jesus Christ vena. Ataka na ke foslong ni me ko fast na met. Kemainge nga fat na shuwos. Nikos non kala ke mo lowos. Me akos fa mongo. Ko me akos fa num. Atie ke monuos. Me akos fa no komen. Ya mo tia yokliki me mongo. E mano liki nuk. Na finga tida na physical need o yen mo laka singa when na met Pharisees singa dal force kemo outer garment is more important na ke mas mataka in any shoes that can online kat singa we in the same predicament in katashke o yeshima kataga wana kanin din life mo kadel can provide mang na shish. I don't get that wrong. The con man teacher if mo kontenan kala manalitu. Kemainge nga fat na shiwos nikos nanan kala ke mo lowos me ako fa mongo ko me ako fa num. The con man bakum stop
working to provide your family. Pange balance may na kanina kalim kaya. Kat mata ke situation change na kat fallen nature je badash kaya. You still have to. That's part of the curse. Itak yang kadil sang na sila adam, you will provide. Kung may work your way, kung may feel in provide na sin family. We're still in that cursing nature. Kachat nash ka masing anta machi may na kalim kaya. He will provide. Pang bottom line of fronting. Kadinte ilya ke masaya. If in kataka lige, may force nga silash na ke makada mungo kun ka num ka makada nukum. When anta ushe ilya silash, that's the problem. When those things are really secondary. Life singa pa yokshupe, molan machin mola pa yokshupe mate. You still, as a father, as a mother, as a older brother, sisters, provide. Wom takike lomshuman. Provide na shum. Shawloman, of course. Kada we pa na mapapalar na. Part of the Great Commission, we need to reach out to the poor, to the orphan, to the needy, to the widows. Pangamat Christian. Man kat nta ke Pahpah la katuke ako makatilaki ang ito na pangamashimay na kadin ashka kan me pa kadin te force nga kadin life for me. That's just the bottom line. First no me gos na ke me force siya yung anak kalam me kadin te force nga kadin life for me. First no me gos na ke toing o luo pa taka ke me ipsing ngayon. Nakataliya na me inwa enforce nga lash. When katil siya na fa, siya siya na faculty laling. Kumdal pamasyaw siya me singkat. Nakatali example nga fact na met ke fos long on course nga na ke proficiency nga. Liye wonye nga liye wonye nga Tailos tie tak nalik. Elos tie kushani. Kaishani inien fulma. A pabatmo shin kashaw el kitelos. Yak wosti arulena shell lakailos. Panganipsingan. Kadin liela in one enforce nga in one nelia fosnong lime ko sakalam yan. Tadikan me ba you stop doing no, you keep doing it but even tagata kumalelya kin mangan kan me umtin life ng gas ng God. That's the bottom line of front. Eliki ka di fin fella siya nga. Elushe nenda siya met plasha. Kadini shusta ka for laulya ki shusta ka ngon ka inela. Kadini small mapatpat pang may sang na chef la siya. Kadini Mon mapat siya. Na finalushe masya okay met siya ba when natal Jesus Christ. Mebelat to siya yan. So yun na ke won sok yan. It provide for them on a daily basis. A won nga tina or a wana katarangay. Kat me kat dat nalik kat koshani kat di kaya mawasin filma. Won nga tina I'll provide na shelos. O mas mayok na singada pa. God. Ame, manapay sila kat tilila el shauk, kat shauk ligi na won Inkusrao-Matthew. Nasipa na tagal na ke, oye si may na align nga akum na ke me, ako klan gata. Even pay kat isusta ka ngan gan, kat completely depend na ke profession ma, utaga even shaksi niya, kat niya mangan, nakatagal na ke, mat samram kinyak na ke tenil na ke, oye mat, kept na sikan kalam kela financially really this system is really corrupt na ke oyama tangante anor makin as a sanitary tools na ke faka gospel singa na ke to shalan god to majima yok shipay me na ke may sang na shafla si mauta ka mol kining na ke issues ta kangan singa pain to ka primary si ma katinalle liang karang na ke in fact may tanda ka more lessing. Pangay primary focus lang
metalong lal ko fosing lal ko tingalong kurt commission Japan kadin tak na Jerusalem to the ends of the world na focus la koma ifin bange nga fat na pa le for fight the way masum sipa na flok na payola 2014 semester sina loki meta nga tang di modern do to nga is director on finance payola ngat mai he brought you here you provide a way na papa na ke concept sima eliki ka di fin fela singa mai sang mo siya lusetare ar fin fela accessible to this old world pa mai che for lao le klal fung na vin ko mas ke masingan kumeta ka na kang gaslan ka da kumet loing da na tepe na ina na kon mo pel to din line si when masingan corruption che be bang mai cash up si finan merge el dorela masingan sistema si kumet connect na takta mo singan connect na el mo mai tain mo pel to din line si we me snack in between ngan ito la mongo siya if you eat breakfast it will take 24 hours to process it na may cash up sila ng American it can control the meta in masyak meta el overfeed mate ngan pangapalaking kamola am take system lan fell ingena am take tokosalan kan in this very sinful nature the kategwia pang protection chima insia kasya aske malan kata in kasao ai lo sak manake ware ikekta ngan niya na system singa corrupt system lan fell singa nage food industrial complex nike pharmaceutical company ngai that work any nan metain masya tan control the made that's it na vin kom takan na fact la Jesus ngai letan na pela so ya mai ta ka akuluke o yang ta pa fact kadin ta ka sokole met la la fungila khat la fight the way na omni nga fact na pa among na in pelchin len nga ka pen skip len si luma nge na amana silen a ela every dinner last night tanga chicken an somni ke Wednesday nim golf na nim ti da karamangan men paisin bagat kang parkat met masa nga fat na pai forcing at the academy the cat will provide the way men provide na si komo pama siya singa Genesis ni revelation panga mga kumen kang it really not the body it is our soul our spiritual life mind and cage na kemapailan God and the only way we can feed the spirit is Genesis ni revelation para yoks pagan kan kala mekan men issues ta kang online God if you issues ta kang online God na like ikasta kun nitala everything here is secondary masing masuk na kun feed pel na kayo pa kun kapachang na nake me fine so kung na si kumpa Genesis revelation si pa na flogan na shamsi blessed are those blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly, nor stand in the way of sinner, nor sits in the seats of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditate day and night. Panganoya siya may sang siya may fingat karangin na kamo sila siya. Kung nakalaliit na fella siya, it's very kaya siya nga maman fella siya nga. Nga fat na pay na siya was met ko siya, pangapalaking kamo sila ngayon nga. Fella siya mtak sige ni, amayin ka siya ang ipangamtang ngit lapit siya, sequence event, rapture, 7 years of tribulation, second coming, 1,000-year millennium kingdom, renovation by fire, new heaven, new earth, new Jerusalem, Shala, pange, kat nem tan siya nga kat kufon ka ma, if at the gang. Ara, o yan na kawa makumpalakin mo, siya ta nilirip makin na kume kainkin, na kume akademi pa, siya corrupt institution nga nga pa, food industrial complex nga. Dalitan na may siya nga kuluk. Pakanaos na may nga. Sweet siya nga, and more addictive than cocaine. Na ivin kom takali from man Jesus nga na
cash daga na ke ngai pa tape na kanaus met lars kanaus ya ke pel na pakante pel na lele sin mo logo cash na kuluk si bang it's sin pakain mo kain mo gluttony ne paragan masa breakfast meals here it will take 24 hours to process ay maslon lunch breakfast lunch kang la snack siya so na fully processed system breakfast siya katsit pa sum lunch between lunch and dinner katsit pa snack na katsit pa dinner ngara mga no phone na gamon lag ngan kalam ke me masi akalam me kumelya kin ma kumer kangka nem komenukum it's not about o me pachisira kalam ke me to sapta ko siya kasnan ka may ta de mole ke bread magana ke kasnan ka na kayo and his delight is in the law of the Lord and day by night he meditated in the law of the Lord kan me ka de law siya man ka unan ka siya nakataga li example machim na ke won ngan na ke mas mauta ka na si kum kalam si matenel ma itak yang as a matter of fact orator sila shinge el fat na si liban o jasko pangalong yang somne ke tenel sapta si fosngal lu at sumda na ya tolu los mta Babylon train ya ke los God provision ikek na sila dal dante kang matoko sal sanga dal kang may nakin chuye God that's where I'm at right now nga fat na paela kastan gat the wisataela nangen na machine chuka si mak army fat mga arch kangen man wang lepen nangen toto mangamta wanangan toto munuk wan wangan laman chuka si nga complete la yes ligi tight log when malan fell up among skin ko if ingum to ka shuge met to ka sa ikek na mga na shuk malan ka met ikek ta kun na malan fell nga it's obsolete nakatin arch ke mangan katash ke mashing na many for kadina kan flock na ke bible lang sashi sa lash nga kadin fix nakadin fat na sin might call lash nga umtika there's no way Jesus fan I lakalan me you cannot influence in your sphere if ingum to ka sang may cash plan fell met tiki mashima takarun katna Om man na ilja pa katash ka nakatsum fashionet na ke fos long course father na fa ke wonan katsum na ke long lead course in continue example my to ka ke fos long course ni ke tongo luong eta na she was fa kain nan kala in aklusyamola ke she cupid evin kom to ka ilja kin makomenem kang nukum kung pa naklos sila mo loma even in a second ka siya kain wang na pa pangimasing nga anxiety force nga morning force nga ligi na kung nalalif ng lakad ligi ka within fellas el provide el proof yet very proficient sila yan ket when nakal Jesus Christ machi ma yok bemet na sila lusi mepe siya ileto siya pangaoya siya may nagadin line up na kimalan ka Ligi na ka din takala force nga ya kene mo mashi nga mo te pangan or malal shetan el takain kufas kum lain el ya usud mangan now I'm telling you if you lose yourself to the gospel of Jesus Christ come end up gain your life if you're trying to gain your life by yourself you're gonna end up losing it pangan mashi nga now yok siya ka din takalila Manaka wadli kiye fin fella singen won sok ni ke me factor for slong li korsingen come extend ye fagamo lo man na ke forskalo you cannot wang na pai taga na ke fostong la ko e foko was coin nan ka la ke nuk nan ka ke Kiev in email elos kabak faka elos theoric ma elos Tia Ishab singan taga na ke spin ke kas mergia taga na me
Kiev ngan shivena karingen oya lalusan nake me carpet nake ishap shingan nake spin shingan. It is naturally ordained and operates on that. Bange totality non proficient lan gato. Nike Kiev ka nike oyen mangan katel provide mangan water in provide nation in nutrients. It provide managayo. Na siya shiba na kalam kat mo ito pa siya sing katimeta me pa even karangan won ko me Kiev kay me pa lette karangan God mas mayok siya me we're the apex of his creation created in his image. Na shiba na kalam pa yok siya gospel jima oratory fact nga trace la kalam crucifixion, death, burial, resurrection, ascension lan Jesus Christ. Kading kalam ka ba provide finality lan mano siya ka spirit larsa. When I provide in and lan won, provide lan in and lan Kiev nga. I provide much mga kumin na pa Jesus Christ pa may sang siya pa mo mapatpat siya. Nakatako elyakin secondary stuff nage mungo nage nuknuk nage oya siya ngan. Jesus fena la kalimye. Mweta te mold kem pret mga na mold ke kastan kat na kay wana. Masingan bang ako menan kanga. Di gina ka din tagam ta di kikiat lan fela siya na ke food industrial complex siya siya set us up so kadin masya kadin so molo no loing na ke mga ikakasik na ikaskat kadin tiki. Umne parang yan ang afat na paila. Masum na kaya pala, jokalik ngan kalami kaya kikiap lan fela siya. Kikiap lan fela siya pa, uska tingin ako siya. There is no defined illumination siya ma. Taka, when me, furniture yung tolo may taklik section na kluo siya for many years. Nga yung nakada fact niya, may ngayas maklang niya. Taka continue to fact, proy ka mga. Na shipa na kom, kaya kung nang mga, you need to do your part. Hey, basta tigin, may kumara makin papalsingan. Man pa siya, makatash ka nga. Kaya naman ka dati, pakatash ka nga. Man papalsingan na makin yan, then na-inspire ka malan ka. Naragat shikla lalif nila siya, kata provide, naragat sumaron siya in America. Kat first namin. Eh, nga fact na siya was, to Solomon in wala na nakaiwalal, tiya yan lawana siya liye contrast na ke Kiev email kadin provide Kiev ngan na ke machima kya lang man meta teka in compare yak na ke originality na ke provision makadil sang na ke complete provision mal sang na ke is created orders siya contrast siya nga fact na siya to Solomon in wala na nakaiwalal tiya yan lawana siya Kiev Solomon, Kiev email, Solomon siya, lagmet bedimit, kasha bimit. E kada fini, yan na ma email, o inge, siya an misyenge, lutu sila na in fanya, ya el fatia ina, ara ma yok diki na shuos, o kuwa siya shikla lalfingin lowos. Siya beta nga, masingat ntak, kasi piyanya. If you got the ligi gating, it'll provide 30 means of salvation. Si mama yok siya metingin na may siya pelati siya provide na siya. Kadali na it's our faith. It's our faith. Faith la siya shik na nage ako ma ikekta dan kom ke Jesus Christ niya. Ogo was siya shik la life ng lowos. Managawa come to the end. Managawa. Like it or not, managawa taga do an end. Kaya fella siya na siya yung kaslan ka. Nangakom, spirit larsa, tika inwangan nila. We're in for it. Spirit larsa, it's in forever. Now forever siya nga para proficient, totality lang proficient lang human being taga get Jesus Christ. Manil kita ka modikat taga dinte som na kalalain for siya ma. Taga kalam ka fakya kung siya fosal ko siya na kalam yung mga siya.
spirit lan met na kayo ma issue siyang fellowship nga mi siya ena si ba molya masingan pa yok siya met molya kisusta kyang nan kat siyang pa yok siya met sisile mana kayo ay sisile siya yung kaslan God na kaslan God yan netok mapat pa siya takrin pa siya maliti may kaya na siya nga pa akswa siya molas kaya di kat kya mol siya nga kaslan God eternal placing siya patagang eternal placing siya nga taga wangan siya flaya na siya lo siya nga lalfong ni God Kimanye nikos nanan kala effect mea ka defa mungo ka mea ka defa nem ka pia makat fa no kuman manifo man ka de tayo in a lot na te pangay na focus na kaya in other words this is not his primary ito lakatin na mungo mungo nem kof ma ino na siya mayoki me dapat mit Pharisees nga sang aloy na kaya tani shusle tan fula aula ki shuste ka ngan God Masingan pa na met nga kuminashkel. Tamit peke nilo shuko mainge nakaiwa. Ta papa mo siya Inkusrao elo sita ta kuwas na mainge nakaiwa. Kati dito. Siya na float na ke topic siya. Papa ikaring in lawas. God, Father cares. The Father cares for our needs. Now, in physical, he knows, but spiritual, that's his priority. Knowing nagamasingan. Physical needs large, it's secondary to him. Mas ma yogi me but spiritual need large. Kadin for lao la kis mon mapatpat singa. When kumkain is mo singa, having come they choose the gangon. Naisisiyang nagaya. That's the bottom line. Patago. Alip manit like a madutin. Maybe I'm malum fella of tala molo. Agat ka aksa fila malutu ke fos dulo langan. Nage me fos tolngol tolu nage tolngol lakos. Taga na me example ngan daga kataga li la katagan surf master lu elusi example nage won nagke-Kiev, nagke-Oya, nagke-Mile provide. Totally provide nagke all his creation. Katagad liya na mol nagke-Tokosaya, pataga first tongol tol nagke-tongol akos nga. Natagad me, requirement shimit me, kadin taga soup. Swas lal. Ako wasin soup met Tokosaya lal. Ema swas lal. Ema nga nagkaiwa, fa utakot, pena shuwas. Fautogot na shoes na walang akalam niya. Te kan men ma pa kung te prepare na ketling dito. Chija la kalam nikum nan kalam kelitu. Te kan men pa you stop plan de bangan. If ingat te mo Google al Paul na ke freshers lang na ke missionary lang ngayon, el po isang na singkat plan lang. El plan nila, it really went deep in prayers in align na ke makatel sang na ke Great Commission siya. Siya, or masapta siya fasalikos na ke meto longolalkos, fasingalalkos na ke longol. They kan me bagong malgan na mo. They kan me bagong, you have to really have a plan in place that glorify, that mirror objective lan God, kenalan God. Ke may kakta na siya nga. Kung te live aimlessly, mo. Te pang kan yan. Matkum nang galito mo, really, ngaytang dana, oya si mayin na in akalamya kimit. After all this example ke molin katla provide nga pa, akong taga siya, toko siya imit. Aswas lan. Kami si ba na flock na nage, amo 1994. Aso mali 4 siya. Ay gas main pelching. 4 siya na pa pelching. Ale pos 4 siya clock. Tanga sam na nelang ay. Lam na ko maro. Lam na si samye 4 siya. Na don goston mo tol. Atin na loin na gani pelching ma kadil gestan siya kan ta kan ke akwa kulen na lang na na. It's samye 4 siya na. Man. Silka ta kastan got mold.
Ataga liam sing na wan na pa ta fun na ke oye si mga aske nge na net na sin met ko sai nge na ang e sam fo sing met ko me ya ke ma ko me kang nim ko ma ko me ku ma me ko no ra ta ka shuk to ko sai la ni met ki ma na ke yo e shi was la e mai nge na ke yo fa utakot pen na shuk wan na pa ma si mga ko me ta ka e yakin Skinan ka yang ngaw in the wilderness. God provide pangan pitche si mga pitche la. Tala mata yang ngaw yin may sis God provide mana kayo wen yen may wen kof. Wangan kof we. I provide every need. Clothing, sandals la wolf. Aking yang ngaw. We in the wilderness too. Fellowship is ungodly. The only reason why El Chakuluk the Nine so not a market church. Therefore, when every single church members are born again in spirit of God, pangan restrainer siya sukye El Chakuluk na so not a manifested na 7 years of tribulation. Having got the Kaslan got na met plus masak nam ta 7 days. Nga dadal mo, we're in the tribulation. Arspel na kuluk siya daga. Fakya ketenan saptay ya fas long lakos. Like a long lead course. Great tribulation chengan. Siba na kalam ya gadashin between week on wal ya wigit ngaw. Gadash ke church lang kalang paklan yok lang gat pa akalam ya ke meto on course fas long wal don gadan taga shukim me. And put your faith that he will provide the race. Kemol siya lashmi. Kat arshim maslon me fish akoskes me spring summer fall kadashke summer sano fish tolu mai taka ella la final provision la taka tai fin shakshin da nake aktak tak shafla ji mat da sano el provide the way already if in kata line na ke proclam man ga da ne e wan bana ye ji mai taka fungul kon fo sheka o come tu yak line or it makin kastan ka din line kikiap sila setan niya. Apara every sapton got to go akal and put on the armor of God when we're in a spiritual fire. Kadina and put on the armor of God. Mapayalan God, swaswaslan God, pwengwalan God. Faith. Me redemptive work. Means of salvation siya mataga. Na kaslan God. Pangamay na kanin kumingin na. Kaya kataga nagkakaslan ka din lang na kayo. Kaya ukala ta na. Sila ta fine sukuha pakat ng takeng na. Pensin na kung tisila di kia. Malan fella, the ungodly. You are being counseled by the ungodly world. I think kung mata na kay Genesis, like a revelation, you are being counseled, directed, guided by God the Holy Spirit. Pension am tagaliki mas nga na meta kam ta force nga heya kin malan fell. Digina konsumata ke peace mind singan. Na I think kumelya kin moldo mo when kum din nakataka nagkakastan. That's just the bottom line up front. Kum din am takikastan God. Kum din ang life niya kwakwan God. So check yourself. Check yourself na kaya oya si ma tagata na ke mainge nikos nan kala ke lutu. To lutu fa nan kala ke Mala. Makulukin siya lane, fall na ke lane siya. Siya na flokle. Kung te kain lais la mo lo man eving kom get that anxiety, anxious na ke malutu. Kung te kain taf la mo lo man may nga kom we're mortal. Kat matsakawul. Kat nikin may sikyak lituo. So therefore, mas mayok siya meda ka kumakol na komisyuste kang online God. Why worrying about tomorrow when you are not in the Spirit of God? Sikinan ka ipsingan. I think komisyuste kang online God. Kung nga tali mo, mapatpat si bakadash ka. Bakadash ka, bakat tu ka. Wangan shaft na yan masing. Kada is mo mapatpat siya kat kain is o yes, she gets been in she will make palakin get mold sing tali complete
glorification chi ma ta fin trap na kene ingen nang nara me si pa siya me na ke o ye si mga kuminan from ke met plus ko sai met call si tolu patagay met nga kalamia second man in command speaker na advisor like governor met trupotikin leaders ke church kataga for the last 43 years na ke up to 2025 ta na lost na pa mga tasken Therefore, when church leaders get Islam Malangada, section akluga tabernacle, temple, we kat pa temple misenge, we're not being conscious na kimakatarang. We're not being taught the proper thing. When itak lamang, na kung sa tagalong broadcast ka, live cast silang ko sa online ministry nga, at makunumingin. Kung taka we proy actually was mana ko makatash kami singin. Kung ka na mana kayo wa tasak tayo vinte glorify God kumina kon tuy. Afat na paingin na usas ko ilay longya suman na si kebel na lilas ngash kain si wuwu na paila. Sigini masa Yoko kalam ngan dia kikiap lan el chakuluk lan who come here to steal, kill and destroy again or yoko masya ashin gasao shigini priority lan fellowing. That's the transformation. Pang doctrines of sanctification jima kadel fin tracking want to become like Jesus Christ in every aspects of our life. We don't need to worry about nothing. When ultimate promise that got fulfilled 2,000 years ago. Like fin truck na siya flash moon mapatpat. Everything is secondary na long shit desire lang ka. Dahil nakawan mo nila. So therefore, restrainers na we church, all down church, stand up firmly, proclaim, persevere, proclaim the gospel of Jesus Christ. Sano faloko. As we wait, we pray for all our Christians. And met nagawa fin fella siya ngayon, ekla small si matakal ke lupi da tolu fos alkos na ke sinyaw. El te patnen tako. El matay. When desire la pa me, met na kay wine mole. Na even kum taka browding kin malan fella, or et makin rank structure matakal ke me church. Mo malan kata, you better sit down again. You better recheck yourself. Rang si mga kumaret magan nga kapitalik na ngin. Akadin taga sisis lagi ngonlan God. Kadin tu ko. Wangin siyangin. In fact, masiwo sa mitigi patle. Siya na kalam niya. In wangin siyangin, taga din maintain, persevere. In fact, masiwo sa medan taga na kaya mawul siya. Ako lo kaksing God kaya mo. Ako lo manlap kaya artan. Nagawa na kaya pel siya. Kada usya la orator. Yan taga na kaya punchline si may nanurot ningin na. Lablipan ngan we met wias nge akalena los kaksigin gat. Bila malap na siwas na kayo ma tagawigat ke malutut misenge ya. Masi matamalipan il daga samsam kenge. Lurek maganoy si bang foretelling ba lurek maganyan gastan gata na kainsang in die oye makat practice imisenge ma ekan ganaos la spiritual life sila nga na panang karal align litila la na ke malutut siya makatash kaya nga kemeto saptaon ko first lungula ko funny na tension nga Panangan bulalin kay nakilin ko was wala asan ngan pain kom dignis yuli euro gulamalap ke mabaklom nge ayepe alepe naki dagaloman damdal root Charlie gulamalap ke dagabaloman damdal Sherlyn Andrew Walker aglin dagaloman lepas siwas dagar project was siya kadala sa siakin in gain edify, she edification she gonna shkewa.
Kimne na Charlie, amen, kulamalap, taulipan, anaul mitlash nge, wala lusin kakshin gat kim, pape kum diki me fakak masipsipiak nge, ingan deka, kadin gan braiken, inakay mitlash ingan flok nge mapay siwasan gata, kum deka shaman ge, si Thessalonican me koslongol dolo yok, kadin itak lila itak les soul singe, Holy of Holy Sheki Bible nada siya. Dahil denida Aram, Amen, globe kita kaluman, we kumyan magdam dahil mirude prem, Amen, naging akalimbyenge, alapos siya was to confirm nagi lutina wo siya, tigni siya nga nabayin kumpe, lalo singkat, nasis na kayawa, tagay punpe finbange, dam dahil siya wiyas nge, Mona Lisa, alikpatar, globe, kaksigin kat kingan lal, sige sa maingi. Kadin kan daga sam kun. O kadin daga sam kun. Aksi was sila finfela. Bigina in battle. Arin balik kan pain kumpe. Klamalap tam lipan kumpen liye. Tagalan met nge. In kan daga naki information. Alengan kaya may kumwek ngayon. Kulo malap kaslan man nagawa. Alengan. Kulo kaslan man nagawa. Wala kumas kumin wiya. Final loss. Ikinis weyas ngayon. May weyas ngayon. Kulo malap. Na tamlel Ringston, Nena, Tignis, Yuli, Euro. Tagay saipen me. Namdad pedi. Then walk. Paddy. Finpay. Paddy. Glomalap. Nais makena. Duwa. Saipen. Northern Marianas. Tamlel Ringston, Nena. Ngan bain kumbe. Tamtel pet O.C. Thompson. Happy Sunday na sumbe. Buyas kan kewa. Matlasan. Tamlel Stinson Walker. Happy Sunday. Glawala peki. May fak makum da gospa sa kinakayagat kayok. Asin matudilas misingiya. Manakilen kumbe tamtel Ross. Tamlel David. Glawalap kita kabelosan. From Kona, tamlel Mitsu Netlook, Tuwape, Glomalap, Ashluman, tamlel Chiwiyashke, tamlel Asan, Aglen Go, Merry Christmas, Glomalap, tamdel Fräulein Gefes, from Lanay, Glomalap, Ngamo tamdel Rospange, Sudanafak, Amen, Wipe, from Tignis Yuli, Euro, Pangaksingan tagail met pegil katndaweka. Tamtelane gilin ngan bain kumbe matwias ngan kewa findrakin una mo asikyak and go saswingan be. From Columbus, Georgia. Tamdagin ye Charlie. Tagay Beheria ngakilin kom Listos Thompson. Tamday glamalap sang belanglas na siya tamlel. Tamtel Lisiana Helbert, tuwo kak singgat, lamalap, tamtel Shre Klein, insitek pange, lamalap pekasluman, Samsuko balbudakange, yang lalikosh, Stan Sagakosh, Pat, Kole, Amalipan pangen, and Amlil Lambert Jackson, Anakilen Gumbe, Tignis Mira Bernie, kita kalaman, na aksak tikin cham, tikin makil. Ama pang met mata ka. Tikin makil. Met mata ka wikat nga, inkain sa pasak pasa, anak ifakla sa katale, kaksakin tagalusan. Di makatash kaya, kadakkalim yadari, o iya si matabal lipan nila kasamram kune pangan ma tolu ma wipen na layout shiki tabernacle siya naki temple siya naki ngakumba temple simsingya outer court, inner court, holy of holy na pile taga academy na yok panangaradrik makun leng mata singe inke akatayama makatashkea babal mitay ki kaskusay. Victoria kataga shamram kun gaslan gat. Ana ke chosaya shafen mataga kalemye dadago nak puklum numse. Matlan gaden flok na ke
me kasan gata na panang rata ko musingi kat finli na ki standard lesson commentary and the gata shamram na ki enduring belief na ki me churches of musingi na panang ra ki tamlilipan el taka ale akatay yakalem na ki undivided loyalty si ki meto saptawan gosngi warning si malay melusi na ki kadin karangan na ki hypocrisy singa in the sikyak serving God na pamasimal taka kadinilyakin kadin oepelyakin pursue na kay plan money ka selfish pleasure nara fas longol simet tikian ngamo el pasala pe ta samram lalkian kadin kain pang store our treasure you're in God na focus la sa inanurol o fas longol tolo metikilong la ko singan ko siya uskat me ke faxing inel na bata ka cleanse po na panangara eltakan samsam kunla FNAS orchestra si na ayale uppe la siya ke FNA orchestra singan matlukol efose masingan daga na siya din lila ke litisilan lemnge kel siya kan divided loyalty singe na panangara choice singa lo sin kanchilela ngamat Joshua fakpe nga emadin siya ulaga kada kalan sa pakat nara kita ko nge inkain academy na shish pela inkarangan hypocrisy singe alaw pena pa mayen katmat ko saya nga mamasima kat sige ka din tu feo pa alula sa kaslan God nara ke malutut mata ka ki wiksinga ya taga samsam kun na ki sin kun yan undivided attention singa panangara kilutisin on lemnge el taga ben tangon kat na ki proy nale na yok proy lash tamlilipan engse na ki masimay taklagi sitestonical me kor fastong tolunge oy pe ki victoria katlila ngani takle Jehovah takle ki people kanin mange so kemalutu chinge continue ke fastong leme kor fani ke tolungo la kosnge chisel ka continue highlight ye priority singe in the ka attitude lasha na pai samsam kun na sin matamalutut nge na kuloke la kalemil daga samsam ke mungone pai samsam kun na ke karangan ben temple singe ke experience la jivena erek magan si Daniel sapta si was singal lu singa na masima in gain the kapena si kuman pa kadinte elyakin mungonuk lasha ne esla matashliki oya si makadin esam la mana ke wakadin na ita ka urine cut me na darala kat focus lebeke focus scale ya lasha ora ta ka shamanyak na ke pasong olon ko shengan kadin di na ke mulan mun mange ta ke la ka yak malutu chenge ta ko na si shangaki uskat me na ke revelation saptalu dolu masima chamcham gundaria na ke mayinel chamcham kun na ke la met ko lashki church la jange pange foretelling jinge la me safalle akilin yesh ke rek malashki church agatsum na ke iplan government am jinge we cannot serve two masters na pa el daga na kalemye nakat finget la na ke yang also la finen ko shae danale pasish mas misingi misen shuka misen kidney misen heart shin matan fash kainilya paspes lolasi pasish magatnta ale ngan kun finen ko shae ngipe
ale fok la finen lilo or king amda ke yelu tari finen ko shrai mat ko shu go kik fin de lange ashi ke marina shi lilo we changa kang fok kan ka siang e rek le ko shrai mi singe en si ma bang island of angels nge katlila ale pasilya naraga tramram kun da kela 1945 en mergita ko na yangaw tako 1985 shaknan mergi garngan gat 1985 farane ke 2025 yangaw bepangan solil garnganen United Kingdom yangaw David angaw Solomon angaw naki foretelling singe ta ka kalemye oye makatashke mu singe modified attention la shingena mat ko la shagat ngai tak na siya wangin pella naksiwo sila mai ni na ki naksiwo siya kleo na siya era mange na uskat me gatin liela kadaptat yang naki apostasy si apatisima esikyak pe na daga ke Revelations up talo fastolungan prepare nga faka pa mayin kim daw gini kesla nga fak mo kadin sin kun naki ito lash ki temple singa siya pa manos misingi ora kisi kuno kon nge ke week nge elo siya tila som ni kiyan sima dali tama mo ita som alo na sin katwaya geographical location siya ama mande abak na kon singa napay na nga rata ka na sikum ka din ito ala kaya nga kung pa temple singa misingi kat pa matol si makarangan na damali panel the corella illustration na kalem sila na mga ito mga kangte ak musiya ke suka musin suka laka musin kitni laka manapay sila nga proy ke na angay tatari lai kuluk na kimunuk fact ni singat mo na nesta makuluk kaya nga na sikyak kingay tatari la eta katayak musiya kainin critical thinking ngayon taka na sikom kain man ka ke narakat taka na ke facts mataga ke revelation luo tolunga lelail siya maasra in long when ke churches it karfinan siya minor nga kikatin during church believe ke church ke week singam nga churches it kos nga luo yan apa siya sil fact na sil John ma instruct na siya ukira lalosa na fin pangamta finan Washington papie pan ken ban burian ko pasye sinalu asit nga kauye lelail siya maasra in long na mayen kat finam daw pin down na ke churches it kos nga na kemit ko las nga batam lipan e sham kuna kadin nila church ye makat patatyang na kaya ngena kat kan sivena orela assessment las na kaya nara ke revelations up talu singan kaditagata na lemel fakla el tu shuok candlestick it kosh anin beon Messi mamay tekleliki si Thessalonica ni Mekor faslong tolu pa non-gobos paipsiak luwa na golden candlestick singa nilashke pa lam kalim indako na sinmayta na para kilda ko siyamram na sinmayt Ephesus ngan el fakang na sielos la elita orik malalosa ay asma ilainoluske kelos tefana forang inalo na siela Jesus Christ pa first love lalosa na del for lalakal naral da ka shamram sang warning na sielos la elos yun na 9-4 la when elos fin de 4 la na le remove me candlestick lalosa di kipaul
Na panangara eltakain chilpe sham kun na ke church Smyrna staklu sham na ke pas el fakla el chewo ke ralalosa pangashi church mai lang si el rela commendation lang na siya na el fakla neupe mai kalye mataka na ke church lalosa elita loshin tu naka wangin mai changa ke ralalosa Abal ga kalamiye mo tefuralan mo ul elosha ma ace pada ga GMC for singaluan church yak tolungan el fact na si los mo el dalanas church lash mo anye fail ka ye government abal ga in akademiye na si los la eloshin na nan forla wangan sanan mail kan fact mo woke practice modeler si mal dena para kira lalo sa pa el modelorek magun patam ni panil daga shamno ke kai si doctrine the rek magun false doctrine nara ke fasingal on course ke saptalo singan english ay pena eloshin naknas forla folok na yorol ilay pa academy na shin church criteria na yok nagatamli panil daga shamram kun na kela liye mat kollash nge pasom na government nge pastor ma dikin ma siya actual si may na actual siya ke lenge kerufle nge nara church si ma fekek mo criteria nge anay dalinan ye government state church si Napa el fact que fas lungol doluan de lorela ana simet the false prophet neki matayan insom we peluti false prophetess Jezebel kaino yangan in kanuchak na church lalosan nara isang warning an yok na sila ke fasak lungol akos lungol ni mekoshan Napail mo elusin kang bari katangla bata ka ke fas lungol on gostong lalgoshan church ito ko malshan from the singan tak falan ki sapta tolu singan pa church sartisan el fact la church singan matawakin art reform elakilin masikyak nage napanangara ke elakilin nga nesakpena sang condemnation la na silos in fact la ngangay tatli ko was cosmol tasak ta kosmisia spiritual life la dala misia nara anain the church o aten cemeteries Napail ma be watchful and be strengthened the things that remain Napail ma isam in forla Napa church Philadelphia nga nilfakla elsi wukira lalosa ngayon dasak na open door it'll represent great missionary movement Napa na nga isang commend na silos lalo siyak na matake kaslalan in kain ora meta in kain kaksyak ininil Apa church of Lasingen in fact nage en Ludicia siya katatatyang benan nage church ngan anain kain alana me in fact la edal first na o panga church mail mo by represent I church ametligi foloklam lemo nakalmian pa tapela Kadaleita, katapela, patatlan naklasha. Wangin ma eldi ma wuket church Ludicia Nara fakla nga ko lang anutte kum laligialik. A challenge ma sang na silan pada ka ke fasakya ke sapta tolu singan. Nara ta kana shish kadinnan ka nage
Kataga shamram ke enduring churches nge nanage priority nge wala ke lemeluti sang warning si ke hypocrisy singa iloshin shilela akoye oshin baray or fasting lalosan na in prioritize la piena poema de long si vashke ulon shin kat lavkya kataga gadin kain shul belutut kun gastan gat Beijing got check na mole Arch chance silashka didn't make it right. Gasim alutayla mal factors in churches to make ochne. Milos in gain or occupy singing mile akilinya or an assessment like Gaba. Telos in Furla, Aulia. Siya declare ki mama academy ak the book matter. Gelio chronicle it course was single a course. If in might lag up proy Auliak Furang na sin lemkat. 11 tayo kasao and seal in the book pro lasha. Kulo malap kikas makatlotoy lakilutina fan and silal na Mr. Lipan ngayon kanda ko orela o yes si macham kun nagi Bible theology singe exposition malrela o inetola gospel singe shumon na siya alakalen tamalipan belang a flog in the room kulo malap Kulo na malap orator triskal check. Kung kulo malap ka mo siya church it korsngan. Main pangan masima next event utak ka klan church. Asi ba kalwan de te utak ka klan government utak ka klan church. Tamno el tagakata ya mas grouping to the Bible. Jews, Gentiles, and the church. Now church are composed of believing Jews and Gentiles. Pangan body of Christ singan. Na church it course nga in fact na church lo yan na lemelin siya wo siya. Na vingat li saptalo na gat tolu ela kalemya. Church repeat ya. Emphasize body of Christ singan belching alia. Emphasize repeated 19 times saptalo tolu ke fakya. From that point on, sabta or sumne ke kalime ko ni ke singalya kumte sipaliye church, long church. Manutak lang. I repeat, emphasize singa men tigin eleta masikyak niya na ngay. Wana nga kalamya. Met lash, met na siyok lash. Specifically, Seventh-day Adventist. Lan may awang nutak yak si masim leke sietes kung sapta ko fosingal to nunges ngalal ko nga. Nakatili magay na masi ikak na nasil tamlay wiya ka nga. Lakat ka me foretelling. Meta ines makle we're coming against the sin. Meta inta na ke repentance na ke moleshing pain na kiyana. And at the same time we're foretelling masima etaka. Next event utak ka klan church, the government. They and Marygate, then Russia, then Shani. Utak yak siya mafakyak na matlalal fungi ke Jesus Christ. That's the next event. Prophetically proclaim ke kastan God. Utak yak. And the only way we can join that by repentance, born again in the Spirit of God. Shipe shusla. Church, man. That's the next event. Imminent danger, imminent glory. That's what two things are. Imminent danger, imminent glory. Now, as such, thus, my ministry to they triskal check. Okay, appointed time, God, Mataka. And my brain. Ikat na siya bangon niya. Nangasong na bangon siya or malan ngon matal ministry lan ngon matal pa me patagay ke or masapta siya dolu foslo na kaya ako sakalan nila mit ngon mataproy. Ne ikat na siya los. Ngon nila ngay sila la Paul Barnabas Nansong. Tawag missionary.
fasce meta. Insum fakak malan God. Afat na pay. We got na nige shafla machine eh. Kusin we pa proy ma. Tamle la tagak sa fil in katin sum na kyang. Machine eh taga we got proy like yes now. We got kalya proy. Kaday na proy lan mat na kaywa. Kaday na mat na kaywa ko sa pelching. Kat pang na sin mat na kaywa. Kadin tolla pay pal sa si natas nge. Flot na kay pay pal mata si natas. When taga ke one man God. That's a big difference. If you got nam ta ke machine a place of factima itak yang ne tamla le taga read ke shit es no saptan me ko first no tolungan. We will continue in the path. If fokla mo molto ching ligi na meta e kayo ligi na meta lorsa e upele ligi na meta. Namnas. Daw shella. Orator lan mit ko sa island ko. Mati si bar magantikin. Mentait la. Kada tikin nga siyang ni kestan walalos. Arch mit ko. Arch ni. Arch tamlay buyak sa namta ke sikosyak sing. Alal fumapel si maikek talal taga. Dala kuflan tuwi. Alipos. Pana siskel tamlay tres kalingan. Bata na buyak ke kuwa mo. Arch talit. Bapen mi sorry. Tiko siya nga ako lang nagkamasing nga. Men ngay takyang masing nga. Dalaksak yang. Alalal fumimata ka. May mta. Kain sila nga palakin mi siya nga. Siya nga nga lang eh. Taka uniyawi. Kung tikan uniyawi. Malan ka dahil fast na namin. Wan may kanis lang ganas. Wan may kanmuniya masing nga. Pang masing ako nagtana. Wan na pa yun na siyang lat ka masing nga. La siya ko man, taka na kemol sing. Siya siya takan moligat na. Nara, malir sukak sa king God, kaya may kek na siya tamlay siya nga. Data ka proy, nga siya aslan met na kayo, nag-proy siya nga. Nga siya pel na kayo, kaya kaulian. Nanta ka rela proy siya nga, we proy lan met na kayo, nag-met lash. Met cool lash, nige, oya mas, sakpa na siya, Western Washington nage oya makatlin nage sunod mangan. Talen kapasya na phone nakatinesma. Inoy lang silang God. Kadata second person of the triune God, Jesus Christ by the kasampang kanya. Nagyagat eliting ang amtak na scan. Di nga, manalal by the next week nga. Kat ukayang na nage, shrim na nage akwaklan God. Katin dia sumliki. Kada sumliki na malan, unkatlim ngay by the council ikata. Ofia TV na sinungan. Ofia mana kayo may tagak for shit klik natas ngan. Sangkastan ka din panelos ke Belgium. Kat kilo malap, ako lo malap kastan matagayo. Orator trescal check la taga. Rala final say so. We proyal in current mat nagawala ke fashion league. We proyal mat nagayo. Tamnay shit. Ako lo malap nga flow not pelo. Tamay kong mute. Klamalap ngamad atlam mute. Klamalap ki fos si bema ngali tamlal ringston nenel usingan. Gaskat pe. Amalipan klamalap ki kada falen kali yang ita. Nagifaxiloma. Ngamen ta ka kalam ki ngamo masinga ko mui aksyo sila betari. Kikata ka samram ki church ngiya. Saptalu o tolu bangan. Sapta ako sudah kyak church. Kalmata Inkusrao. Tadarin Inkusrao church. Kung fin kita la may sikyak. Kipel si ma church sudah kyak na Inkusrao. Kung riti sapta limekos. On got faleniki. Singaw lalkos. Mayen, church is absolutely disappear from hurt. Kipel si chamram gang. Wangan pel si kumyang nga tikin si nga kabasta si nga Messi. Pasi sarapang si mataka na kay sustain ngan si nga eh. Mga kumara, kainin lim Jesus Christ
not to be done in vain. In mana in liya ke Facebook. Na mga taga-penasyish. Nagsinsiyak singa, when do you see the church again in the Revelation? It is absolutely disappear from the earth. Ninge, until the 19th chapter. Kepel sima, lem lewi, saints lalnge. Nara, takana sikom, kadin liela, tukun sapta ako shingan. Fale ni ke sapta singalya singan. Tribulation, makreok, judgment of God upon the earth. Na isam kifaksima, nikipel sinama saints lang gat ngay tekle, pakum dikit siya na si singalya long luo. Ke, the pufen siya fakt na si lot mo. Ilma hasty escape tighter, for I cannot do anything deal, though become tighter. Wangin may ka na ranikina iltal panmaulega somnikian si mangat. Mayen judgment de kan patati na fintalik na din kata. Nikina ita elos itakle niki eni no ngaya mayasan. Na megat kan pes masingan kayan. Kati papa na ano si Mark sil Noah. Kipel si Noah matafin fella. Judgment de kan patatle. Katel ligilya lin aksukuan. Fel kalya shangalan. Te Noah pa kalya shangal siya. Kat papa pa kalya. Besil kalya wangan mat kanjil behutya. That was the judgment of God upon the people mame likun okya. Nara judgment singan kufla patati. Katligi makel Josiah. El taka ke wiki kashat dutut ke Keshi pelara posse sikyak el wangan la namo talik na dalat ka toko siya namo gloom and doom da ka na elo sumni Babylon. Kaya ka siyam ke church nge wala lemnis lipan ke matafong lenge. Amit ko lash nge ora kain sila mit Pharisee nge sum sugan mayaklen ya ke loswe. Mayen alaklen ya ke los yok ke church. Na del somla na kayan malia ke los. Or los ale kasilim. Dan jubyan na fact, judgment di kan patati, ni kimatlan kat, sum na lulun karingan yakwal. Napay na nga, kingata ka yung siyam kin revelation nga, katita ka yung siyam kin na information. Lutigastan kat. Transformation siya ngayon na chikiak. May kat siyam kin rapture. Kepel si maudak lamatlan kataliki fella singa. Pangan maasi makat fintrak man kadin busikyak singat in wiya. Napana nga kimangat ako na siya kadin nutut kuna. Kung siya online ministry na kan siyam kun, we mamakat liye ma te align ke scripture ang kadin foretelling akalemye mayan foretelling singa kadi tatari na ki-rapture si may sikyak. Napay na nga pangay si Pemara katsamsam with a sense of urgency. Ay pe katsamsam may katakanain matayin siya nga kusin diye katineng yang. For click manayin sum na kay YouTube in moli. Moli la si pakatako kadin we fakak yang. Great Commission siya. Ako lang, malap na singkat. Nakadakalip. Ito kanila sa pwede nga proy. Nakmunas. And kumutawan, kumutape proy. Katkewan ito ni proy, mayin. Malito tala yok. Kadin deputatyang nag-apostasy siya. Mayin, elya na yok siya mga tashkem siya. Ngay pa, katwiwi mayit, katayin siya. Deuteronomy Academy, makadin tira maluungan. Kat finara maluungan, kadekla na may tlalfon. Ewangan la kalam siya nga yoros. Candlesticks ko nga ewangan la.
Panangako lang we got agnas we got katagani pray. Kat kulo malap na siyum kat Pahpah. Katla le prem, katla laisik, katla check-up. E katsi siya sisista na kilangsi. Supaya mawin kulo si fun na nata. Hindi ka mi siya kashmita. Elikia tayo siya kasaksi ki mood singi. Kastum da ka in sham kun plan of salvation singi. Kadin shukmate kitok shalom. Maswaslom. E ma na kay wasya e kumfa aki. Fan na plan of salvation mo. Kung makalim yung mas salom la yen na kay wa luo tolu ta kay niwe. Kung may waya piasin maslo. E lela ma na kay wa makatuti. Fakak kaya. Inkain pasalla matanin siyen matwiya siya matlili matlala. Kasi pen lang si pakatin lom na siya skimula si vena. Kung syukya kolla ka din kan wita ka fakak ki crit commission siya ingi kat Pahpah. Kat kulaw malap na siyumke. Panag proyla siya inkain siya kaya pa matwiya siya mamday na asur laki pa singi. Matwiya siya mamanas. Ke mas pagamay lo saske. Elosin kan syukwan na dumin brain na siya mayen. Kaslom. Ilana siya katlas kusho. Dalu makain sub sipukya maro country ke shells ke manushge. Finne na ke pon mero ngayon utyak na ke inun wala. Kumba physician siya takta siya may dayin inalasya. Ngay ta palakan ke molak si fe na kat Pahpah. Panangapray ke matwirs na kayo mamnasin mano ke pesingi. Healing power, miraculous healing lom, gan patati. Fellow sinon mulusle. Akayalan nakmanas kaya lalo. Akayalo siya nakayawa. Mamatayin financial disarray. Kamanakan lagi payakla. Koya fakama, eldagada endurance sin syukmit tok shalom. Inrala kumin priorities in mola. Kat pray kelos kat Pahpah. Nanakmanas na siya makluklas. Kat kulo la kastum daga arna na kayakat. Nakat fin William Dalek. Na wen kulo na dumil daga misya. Ito kun lentolo el molyak. So akashurum. Kastum akalimila kadawiyes mo. Inakalim na siyashla. It's not from our own doing. Okay, na siya pintakotin si lumingi ka din ka lalalfungi. Wangan lalalfungi plus additive siya. Okay, din otmoton trumena in lalalfungi ko. Kaya siya may kulas na gawa, level na gawa, yoking kan kaya siya katin mas. Mat siya na vinena, elo siya shiksin malik. Katlalalfungi kong kat Pahpah, lako may pawikat ki fashion klasya. Lela ka lang pakotin lom, esisin siyang langan dalom. Nuwikat karangan kat. Amen. Lomalap, kade, siya skoon ngayon sang kali ka din ma-share pe pra malala ma-shirusan. Ingayin, kaya tagay nila siya magatash kem singya. Lomalap kita kalawusan, ankayin, siya unsa ko nga, inkayin, Lagi kafufulan belo Shikshigini Misnay na onaklog Doshogosh leyen musi Makuneki manando Mainigiwa Akfudodo yeyena sinaylo Ashlo masaklap na sinlay
Maliye Main Tebo Bodaka Duking Mekeo Kewa Mayina Kadelpo Kelna Kewa Oshna Kitu Ashton Yoni Yok Yok Eli Fushnya Inno Naplok Doshagash Leyen Musi Makunet Kinganon Go Maigi Dewa Ak Foto Yin Sin Liplo Ashlo masaplat na sinlim Insaling lo mawaboyak back na sin Maliye Main tebo mo daga duking may kewa Mayina kadel po kelnabiwa Ashlo masaplat na sinlim Insaling lo mawaboyak back na sin Maliye Main tebo mo daga duking may kewa Mayina kadel po